Ya nuko dutangiye filime yacu ku gasumone-films.com. Filime y'umwaka wicara utuze gusa, ndetse nkwibutsa ubu ngubu buri munsi mugiye kujya mwongera mubone filime buri munsi. Wagura abonema yawe kibari 7 gusa, 4 ku cyumweru nta ribi. Umve kudutangiye filime yacu ariko yestaraga kamera, yestara kamera regera nta kagabo kareba gutyo. Mugabo yestaye kamera fa magambo witonze. My name is Stephen Arthur Young. Amazina yanjye ni Stephen Arthur Young. I am an American citizen. Ndi umwene gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umva magambo y'umugabo dutangiranye. Gaki. Arongera regera kamera biri kwanga. Stephen Arthur Young. Amazina yanjye ni Stephen Arthur Young. An American citizen. Umwene gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I have mfite arigindi. Nyine mfite biranga. Certain demands. Hari ibintu nshaka kubasaba, meze nk'uri gukaga kandi afite ubwoba nawe ubwe. Filime y'ubwenge arangije ashyiramo ikote, garuka imbere ya kamera fa magambo. Umve. In the name of Allah the merciful. Mwizina ry'Imana yacu Allah y'inyembabazi. Prophet Muhammad. N'intumwa yayo Profete Muhammad. Peace be upon him. Amahoro abe kuri iyo ntumwa. Yuvuze izina Muhammad ugomba kongeraho ngo peace be upon him. Niko bigenda amahoro y'Imana bane n'intumwa yayo. Abura nanjye ntabwo mukwiye gushaka jambo rimuzajya muvuga ruke muzajya mwongeraho. My name is Yusuf. Amazina yanjye ni Yusuf Arthur Muhammad. My former name is Stephen Arthur. Stephen Arthur Young. Tarinjira idini ya Islam. Filime bayise ngo iki? Unthinkable. Bya bintu utatekereza ko bibaho, ko byakorwa. Bya bintu nyine birenze ibitekerezo byawe. Uyu munsi nibyo ugiye kubona muri iyi filime. Ni nako filime bayise Unthinkable. Ku gasumone-films.com. Barakwerekana mu gitondo abantu bari kujya mu kazi, abakubura imihanda ubwo nabo bari mu kazi kabo. Turi kuwa kabiri. Uyu munsi turi maridi. Uyu mugore yagukiniye Matrix. Babonye filime yitwa Matrix ibice byose. Uyu mugore yari yikinnye. Ngo munamukunda cyane. Nanareba kana kari hano. Bita umwana bite se baby zonazo. Yana by'iminsi abitwika. Kumbu uyu mugore afite imbunda na badge. Amazina yakora mwita Kali Ann Mons. Tracy's been on him for 3 weeks now, turned up nothing. Tugaruke ku biro bya FBI biri Los Angeles. Counter Terrorism Unit, ni unit ishinzwe kurwanya iterabwoba bwo nyine ya FBI. Va magambo bari kuvuga. Uyu mugore afite badge n'imbunda. Been on him for 3 weeks now, turned up nothing. Tumaze ibyumweru 3 tumuhiga ariko nta kintu tubona. Spends time with this. Bivuga ko ngo yagiye mu musigiti akamarana igihe na famiye ye, agahura n'inshuti ku kibazo gasangira icyayi. Another week then I pull. Uriya mugabo ngiye namugenze y'icyumweru mbonye nta makuru ndi kumubonamo muvevaho. We got DJ ufite iki? Threat Squad sent us a poison pen. Another Threat Squad batubwiye ngo hari ikaramu irimo uburozi. An Arab sounding man wanting to take flying lessons. Flight school. Ndetse ngo bumvishe ko ari umugabo ngo ufite akisa cyangwa se yabara buvugamo ibintu by'icyarabu ngo ari gushaka kwiga ibintu by'indege. 1 week. Gliding schools don't count. Okay guys, we got to check him out. Tugomba kumwigaho. Right, but get into it. Uwo nawe tumenye ibye. Hari umuntu nyine bano wabicaye bari kwiga ku bantu bose batekereza ko bateza ikibazo mu gihugu. Quarters are doing their review next week. Icyumweru gitaha. Much for show and tell. We're on top of it. Tugomba gutegura ibyo tuzasobanura mu nama. I think that I may have something here. Helen hari icyo nkeka kumbonye. New files from CIA and narebye amadokima yoherejwe na CIA. Mbono yitwa Henry Humphreys. Now there's actually nothing about him in the file, it's all been written. Nta makuru ye n'amakina bashe kubona. Rina is a Bosnian. Gusa afite umugore witwa Rina wo muri Bosnia. And from what I can tell through all the redacting she was in. Amakuru nabonye bakushora kwa barakuye muri dosiye y'umugabo. Objectionable activities during the war. Uyu mugabo bisa nkaho hari ahantu yigeze ahurira n'intambara. She lives this side of town. So ndetse uwo mugore bakundana cyangwa se umugore we akaba ari umuntu ngo w'umuyisilamu ariko akaba atajya gusenga. Phil. Bosnian connection. B, Muslim women don't have to go to mosque and abagore b'abasilamu nagari ngombwa ari ngajye mu musigiti. Nagari ibyo byahita bituma tumukeka ngo nuko ari umusilamu tujye mu musigiti. Oh shoot. Right. Okay, I'm sorry. So mbabare yinjiye mu dosiye ya FBI nako ya CIA kandi bano ni FBI.
Hey, mva it's good work. wakoze neza. Why don't you look into it? Komeza abo bantu komeza ubaneke. Okay. Wakoze neza. Yes. Thank you. Murakoze. Babari guhiga inkuru yose mu gihugu umuntu bakekaho kuba yahungabanya umutekano. I don't really remember. I'm gonna go inside and fix you guys some lunch, okay? Gengeyemo indani tubategurira icyo kurya cya saa sita mwabana. Samuel L. Jackson akarimo cyane. Umugabo yinjira no mu rugo. Urebe filime witonze. Uriya ninde? Mugora zano kureba. Oh, it's the... Bafite kamera. Niba abantu bazana inzandiko. No, it's the mail. Ndabona noneho haje umugore ataje umugabo. She's cute. You want to see? Ni namwiza urashaka kumureba se mugabo wa? Buri munsi ureba abantu bazanye inzandiko. Kuri kamera. We want to cooperate here on Really? this. Now, a dangerous fugitive is apparently wanted in connection with a shooting that... Hari umugabo mubi cyane rumaze iminsi uhigwa afite ahuriye n'iraswa rimaze iminsi ribaye. But just because he's buying fertilizer doesn't necessarily mean he's making a bomb. Umva kuba uwo mugabo ari kugura ibintu bimeze nk'ifumbire ntabwo bisobanuye ko agiye gukora ibisasu. Wa mugabo twatangiye filime yavuga ngo yitwa Stephen Arthur Young kuri televiziyo ni uri gucaho. Full of roses for all I know. Do you recognize uyu mugabo haraho waba umuzira? Amazina ni Stephen Arthur Young. Ubundi uyu mugabo aturuka yitwa Oakland, Ohio. Uyu mugabo abantu bose aho wamubona ni mubi cyane watumenyesha. Here's girl Vince. Sexy voice, blonde hair. Last time you got aroused was 1978. Yeah. Bano bari kureba. And the abduction of uyu nawe avaho. a nationwide... In addition, authorities have given inkuru zose nta kindi ziri kuvuga ni umugabo. If you can identify these places, hano hantu uramutse ubashe kuba wamenya hariho wahamagara inzego zikwegereye ugahamagara kuri nimero rimwe bazira nimero zose ubona ari imbere kuko uyu mugabo aravuga ko aho hantu ashobora kuba ari yishe ibisasu. Hamagara Phoenix PD umenye n'ibiki bijya mbere ubwo ni polisi ye ya Phoenix. Uyu mugabo ari guhigwa bifite aho bihuriye nanone no kuba yishe umupolisi ushinzwe kurwanya ibyebe. About this, all their guys are accounted for. Barebye hano ubona umugabo. Younger. Uyu mugabo mwita Yanga. Get his file. Vince, get the Phoenix Field Office. Hamagara Phoenix Field Office waho agwa amadosiye avuga kuri uyu mugabo Yanga. Stephen Arthur Young. Yahoze uyu mugabo ngo uyu mugabo bare asengera mu musigiti bita ngo King Fahad Mosque. No current address, no record. Address zana tuye muri no minsi. Nta n'amateka muvuga ko ari umuheza nguni babasiramo abaheza nguni. US Army but amakuru yandi tubona yakoze mu gisirikare cya Zunze za Amerika. Something in it. Nta kindi tubona. Hi, this is Special Agent Paul Vince. Special Agent Paul Vincent. Angeles Field Office. I need batangiye kwiga kuri uyu mugabo. Stephen Arthur Young. Stephen Arthur Young w'imyaka 38. Helen. You seen these news reports? Wabonye amakuru mu itangazamakuru? Hari amakuru mufiteho? Arayamwirika. Uyu mugabo uravuga ko yishe umupolisi ndetse agashimuta abana babiri. We need to bring them all in. Bose tubazane hano. Can I talk to you in your office? Abantu bose mukeka kuba ari ibyebe mwari muri kuneka mubazane tubabaze ibibazo tubafite. Hari igihe ubundi bakuneka hari n'igihe biba ngombwa ko bari kiro gukuneka bakagufata bakakubika bakakuneka bakwifitiye. Families, their friends. Bara abantu bose imiryango yabo tubihati ibibazo inshuti zabo. Potential terrorist link. Bose umuntu mukeka ashobora kuba yateza ikibazo cy'iterabwoba. Mubafate mubazane. That's hundreds of people, Joe. N'abantu bagera mu majana ariko. We're getting them. As agent says we want. Turaza kubaho ubufasha bwose bushoboka. Ariko turabakeneye mu bafunge. And those tubahati ibibazo. Drop everything else. This is top priority. Nicyo kintu cy'ingenzi ibindi mwe mubiritse. Can I know what this is about? Wansobanurira neza. Classified director from DC. Na makuru y'ibanga turutse Washington DC tutarabasha gusobanukirwa neza ariko baravuze ngo umuntu wese dukeka igikorwa cy'iterabwoba tumufate tumufunge. Bear, Mama Bear and Baby Bear all fell fast asleep. Hakurino. Hano hari umugabo ari kumwe n'utwana twatuganiriza. Yeah. Think I'm making it up? Yeah. No. Abagana n'utwana hoya nawe urabeshya. Mugabo ari byariya. Mugabo. Why don't you? Kireba nyine umugore bana banjye mujye mu cyumba gato. You're there all asleep, okay? Go ahead. Mujye mu cyumba mureke ibipupe byanyu bisinziriye. Bana bajya mu cyumba. Hello? Hi, I'm Agent Phillips. Agent Phillips. Investigation. Korera FBI. A few questions, please. Hari ibibazo bike twari tuje kubabaza bavuze ngo abantu bose bakeka ubwihebe babafate. Bana bato mujye mu cyumba. Bana bajyana na mama. Buri wese bakeka ubwihebe. Telefone. Hey, I'm just about to call you. Nenda kuguhamagara. Hari ikibazo mfite. Well, some guys outside my gate. Hari abasore bari hanze y'inzu yanjye bari kuvuga ngo bakorera FBI. Hari ikibazo mfite. Hari uwo yisamagara. That's impossible. Nobody knows where you are. Oya nta muntu uza utuye nta muntu waza ukureba. No. Bivuze ngo aba bantu baje wanjye ntago bazi ba FBI ntago mbazi. No, I'll take care of it, but you need to relocate us immediately. Umva ugomba kuhita utwimura byihuse njye n'umuryango wanjye bano reka mbiteho. Mugabo yita kupa.
bano ndabitaho bano baje ahita akura yimbunda. Suspects down there, more on the way. Dufite abantu 80 turi guceka muri kano kanya. Urebe filime witonze. Maybe a military facility, but we have custody. Umva icyo nzi cyo tugomba kushaka ahantu tubajyana ashobora kuba mu kigo cya gisirikare ariko twamaze gufata abo bantu. Has an ex-wife and 2 small children. They left the house 5 days ago, haven't been seen since. Umva uriya mugabo yanga muri guhiga biravugwa ko ngo yari afite umugore n'abana babiri ngo abo bagore n'abana babiri bamaze iminsi 5 nta muntu uzano baherereye. Honor, she's bound to know something. Find her. Umugore mu mushake nawe. Hey Mike, I'm going to have to call you back. Mike ndaguhamagara nyuma. Brody. Special Agent Brody. My name Special Agent Brody. Mazina yanjye ni Charles Thompson. Intelligence Agent. Fito muriye nanone na Defense Intelligence Agents. Cyangwa se DIA. Discuss with you a matter of extreme national. Ngeneye ko tuganira ku kibazo cy'umutekano uhambaye cyane w'igihugu. How did you get my personal? Nimero yanjye bwito imenye ute. Got 1,000 new files. Dufite amadosiye nk'igihumbi n'ibihumbi ageza kuri buri muntu. I'm not going to discuss this with you. Listen to me. Umva. A CIA amadosiye ya CIA baboherereje kare kuri FBI bibeshye. Idosiye y'uwitwa Henry Humphreys mwakiriye mwibeshye. Uwo mugabo witwa Henry Humphreys ni mubi cyane. No. Buretse umva. I don't know. Nobody has this number. Umuntu umamagaye. I have a lot of files here. Hano hari amadosiye narifite n'umugabo witwa ngo Henry Humphreys. Sent people there. Nimba mwohereje abasirikare gufata uwo mugabo mwirabura Henry Humphreys ngo bagarure nona. Ntimumwegere ndababujije uwo mugabo ni mubi cyane. Twari twohereje Phillips na Hunter ngo bajye kumureba. Bazo amadosiye y'umuntu. This man is armed and dangerous. Uyu mugabo ngo amadosiye ye ngo ni mubi cyane mu mwirinde. To subject or family under any circumstances. Department head. Yagira umuntu wegera uwo mugabo n'umuryango icyabi cyari cyo cyose. Niyo madosiye yavuye muri FBI abiyamba kwegera urugo rw'uriya mwirabura. Charles Thompson before any other action. Ntabwo bari kwitaba aba agent twohereje gufata wa mwirabura. Mwita Henry Humphreys bahise bohereza abandi gitaraganya. Baze bareba uriya mugabo bimeze bite. Katururi. Bafayo ni babiri. Iyo ufite ikibunda kirekire muramuzi. Muzi muri za Superman agukinira nka Superman, DCS Legends of Tomorrow, bamwita Brandon Roth. Iyi filime yuzuyemo ibyamamare. Ahita avayo. Camera. The door's open. Muryango urafunguye kandi hari kamera. Aba FBI bavayo. Wari umwirabura bayobeyeho CIA yari yababusha tura mugabo nta muntu uje umumenyera. Nta muntu uje ugera hafi ye n'umuryango we. FBI. Move to the door so I can see you. FBI egera umuryango tukubona. Munyereke badge zanyu. Right here. Let me see it. Kandebe badge wa mujinga. Right here. Dore ngiyi. Coming out. Okay ndaje. Manje koremba afite badge. Mugabo ngo ni mubi cyane. Twe turabona n'umwirabura unakuzemo. Take one more step and I'll shoot. Nutera indi ntambwe ndakurasa. Ziba wa. Ntabwo bafite. Put the gun down. Shira imbunda hasi. Ntabwo nyishyira hasi. Not you. Ntabwo ari ndi kubwira ngo shira imbunda hasi. Ni umugore wanjye hariya. Back away slowly. Shira imbunda hasi ubihorere. We n'umugore ntabwo basanzwe. Babandi bari baje mbere babaziritse. Maboko ku mutwe. Lower your voice. Vuga garo wa kigori utankangira abana bari mu nzu. Nkangira abana. Buti ni ndohereje ibigori nkamwe mu nzu yanjye. Bahise bamufunga. Bamutinye dore ukuntu abareba. Dore ukuntu kibareba. Shira hano. I'm Special Agent Brody. Wait, Special Agent Brody abana banje bari hehe? Bari kumwe n'umugore wawe bameze neza. You have a file on me? Ufite amadosiye mvugaho. Henry Humphreys. Is that your real name? Niko witwa. What do you think? You've been read your rights? My guys come. Bagusomeye uburenganzira bwawe abasore banje baraje. Send these assholes to my house. Are you wohereje ibigori mu rugo iwanjye. And you can give me a real one? Mbwira izina ryawe rya nyaryo. Okay, let's play the. Sawa reka dukine imikino. You can call me H. Ujye unyita H. Your first name, Agent Brody. We bakwita Brody. Detained 2 federal agents. Wafatwohereje aba agent ba FBI urangije urabashimuta urabazirika. You admit to that? Urabyemera? To my house. Bansanze iwanjye. Were they? Abana banje bari bahari naketse ko bashe kwica abana banje. Ukeka kuri hejuru y'amategeko rero. Rabareba. Do you recognize this man? Uno mugabo uramuzi no mugabo twatangiranye bita Harold cyangwa Yanga Smubare Stephen Arthur Yanga wandi wavuze ngo. Yeah. He's on TV. Nabonye kuri televiziyo bavuga ngo ya numwicanyi. Helen, I'm sorry, this interview is terminated. Tubabarire interview mwakoresha uyu mugabo nibibazo birarangiye. Your name got on some list CIA sent to the FBI. Uyu mugabo ari kuri liste ya CIA yabohererejwe kare habaye mikosa. This is file, don't blame FBI. Really? Did you check the leads against the DIA priority list? Ese muko ntago uzi gusoma amadosiye ya DIA ngo bashe kumenya abantu badakorwaho. Do not touch. Hari abantu bose bariho red tags bisobanuye ko nta muntu bakoraho. Uyu mugabo ntakorwaho igihugu kiramurinze. Wait, he's under protection? Rich uyu mugabo ararinzwe.
kutunyingiriza ubuzima. You thought your guys were killers. Sorry. Uyu mugabo abafite ubwoba ziko abasore banyu ba FBI bagiye mu rugo arabicaye. A heartfelt fucking apology. Who are you? Tukwiye gusaba imbabazi urinde. Ask. Byaba byiza utamubajije uwari uyu mugabo iyo umufunze leta irakubwira ngo uyu ntakorwaho. Ni umuntu igihugu cyita ngo ntakorwaho. Ni ntakoreke baze mu gihugu ariko cyose. Bakavuga ngo umuntu ntakorwaho. I can't give you all the details right now. Kanu ndagakene nanjye bajye babwira abantu ati roki ntakorwaho. Siko ariko nabura gasha. This one, okay? Okay, of course. But where's this facility? It's classic. Ahantu tugiye kujya ni ibanga. Tugeze ku munsi wa gatatu. Ku wa gatatu. Muri filime witonze. Akwereka bahise bafata abakozi ba FBI abandi tugiye mu kigo kibanga. Na ahantu badashobora kubwira n'umukozi wa FBI bamwongorera ngo aho tukujyanye nibangura habona uhageze kugira ngo utaba wanahamagara haduye ukabimumenyesha. Hano hantu ni hehe? Hano hantu ni hehe? Leta bifite ibigo byinshi korera mu byibanga ku buryo haduye atapfa kumenya wagwane. Hey! Yep. Agent Brody, we nkurikira. Wa FBI, Agent Brody, yibuke muri Matrix. We na Neo bagukubitira abantu bavunira mu mavi. Yeah. Bahita binjira hano. Kari animals. At this point, I need to take all of your firearms. Giye kubambura imbunda zanyu hano mwese. Ma'am, I'm sorry. The rules. Nagwanya mbura imbunda yanjye. Oya bareke bazigumane nta kibazo na general. I'm General Paulson. General Paulson. The operation. Ni joyo yo operation kubera hano. Yes. Niwe bita Brody. We haven't been briefed on this, but you guys will be assisting us. Nubwo batabaye briefing icyo muje gukora ariko muraza kudufasha. Investigative duties under my command. Muraza kudufasha mu iperereza ariko ndaba mbayoboye. I'll show you the offices and Muze mbere ko office mukoraho. Nagusuzuguye. Ntago abasirikare bemere gukurikiranira misiyo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bundi ari bikorwa bigomba gukorwa na FBI, bigakorwa wenda na CIA, bigakorwa na polisi mu gihugu indani. Ariyo mpamvu utajya ubona abasirikare bari gukora amaperereza baza gufata abantu gutya na gutya. Hari ibindi bintu abasirikare bashinzwe. Nibyo namuza ati ko mbona abasirikare bari kwivanga mu bibazo byacu ku butaka bw'igihugu. Umva hari uburenganzira twahawe. The president has the authority to use the Perezida yemerewe gukoresha abasirikare mu gihugu indani abyemererwa n'itegeko mu gihe ibintu byaba byakomeye cyangwa se yaba harimo akagambane gamba igashobora gutwara ubuzima bw'abantu no kugabanya umutekano w'igihugu. Agent Helen. Agent Helen. Good to see you again. Kiza kongera kubona wa mugabo witwa indakoreka mu gihugu we. You all know each other? Yeah. Turaziranyira. They're a little mixed up. What are you doing? Tugeze gura kanwa uyu arakora ikintu bano ni bande? Contractors. What agent? Twebwe turigenga bano ni bafite ni independent contractors ni kahise musubiza no mugabo. Twe turigenga niba abantu leta ishobora kwishyura bakaza bakagira ibyo bayifasha bakongera bakigendera. Atari abakozi ba leta bihoraho buri kwezi. Oh, no agency would claim us. Twe na agency nimwe dukorera wenda ngo dukorera CIA dukorera leta dukorera icyo ya leta iratwembaza yo support badukeneyeho kubera ubumenyi dufite budashyikirwa tukisubirirayo. Okay, everyone, if you could follow me. Okay, mwese munkurikire. Umusore afite n'ukuntu avugisha general ubona yamusuzuguye avuga ati general twebwe ubwo tugukorera hari ikigo dukorana neza twe nitwigenga. Umusore igihugu kimwita inakoreka we. Turashize. Bantu banje bari. We're working with the staff we have here from this room. Turakora na staff yindi iri hano. Offices as well as other agencies. What is this place? Nowhere. Hano ni exist. Hano ntago habaho. Natwe ntago tuba habaje gukorera hano. To see this. Muze tubereke. Wa mugabo. Twatangira filime. Allah the merciful. Mu izina rya Ara umunyembabazi. Ni numwe ye Muhammad. Peace be upon. Amahoro ayimana bikuri Muhammad. Name is Yusuf. Amasumu zina yanjye ni Yusuf ata Muhammad. My former name Kera nahoze nitwa Steven Atayanga ntarinjira idini nyiri umukafiri nikavuga. This is location 1. In location 1. Capture of all the locations, cleaned them up, took him out. Uyu mugabo twarebye hano hantu ari turebeye kuri kamera hano yarari. Niba kino kintu cyari kimuri inyuma. We'll recognize this. Kino muri kukibona? It is a bomb. Iyi ni bombe. Seen this. I have placed nateze 3 bombs ibisasu bitatu in 3 America. Mu miji ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiji minini, imiji ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba kubwira nka New York ubushobora gusanga ituwe n'amamiliyoni aruta atuye mu Rwanda. Bakubwira ibyiriya miji nyine ikomeye ati yo miji yose uko ari itatu ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atavuza amazina yariyo nayitezemo ibisasu. All 3 are identical. All 3. Ibyo bisasu byose nateze muri iyo miji uko ari itatu bimeze kimwe. Kandi iyo miji nayibitezemo ibisasu ni imiji ituwe n'abantu benshi cyane. Nuclear bombs. Ibyo bisasu byose
ni nuclear bombs, ni bya bisasu bya kirimbuzi. Cya gisasu gishobora kuba cyahitana abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Nibyo bisasu bitatu yateze mu miji ikomeye ya Leta Zunze za Amerika. Hari ibyo nshaka gusaba Leta ya Amerika bitihise, ibi bisasu biraza guturika. Nimutama ibyo nshaka nka Amerika. Give you these demands Ndaza kubabwira ibyo nshaka at a later date. Ku matariki ya nyayo. Amerika n'ikindi gisasu. Iki ni gisasu kiri kuri location ya kabiri. This is location 3. Iki ni gisasu kiri kuri location ya gatatu. Rebe. All 3 bombs are set to explode. Ibi bisasu byose bigomba guturika. Friday the 21st. Ibi bisasu bigomba guturika kuwa gatanu tariki 21 at noon Pacific. Saa sita z'amanywa Pacific time. Dusigaranye iminsi ine gusa ibisasu bigaturika. Hasigaye iminsi ine bisasu bigaturika. Ni bya bisasu bitwara abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Utagira ngo ni grenade ishobora kwica umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ya. Ni bya bisasu bashobora gutega ahantu kikaza kigaturitsa nk'umujyi kigatwara amataje n'abayarimo yose. Bya bisasu bya kirimbuzi nibyo bisasu n'umugabo yateze abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Iyi video muraza kwireba nyuma. 1% chance the threat is serious. This is 100%. How could an individual manufacture? Nigute umuntu nk'uyu yakora ibisasu bya kirimbuzi gutyo? A specialist. Uyu mugabo yahoze akorera Delta Force, ari specialist mu byerekeranye no gukora ibisasu mu gisirikare cyacu. Explosives, yani expert muri explosives. Specialized in bomb disposal. Nuclear weapons served in Iraq. Uyu mugabo yakoze muri Iraq. Knows what he's doing. Uyu mugabo ibyo akora arabizi, yari umusirikare wa Amerika. He was a teenager. His father moved the family to Islamabad. Uyu mugabo akiri umwana, papa yemukiye muri Islamabad. Stay there. Muri ambasade yaho. Farsi. Uyu mugabo sikuvuga igifarisi n'icyarabu. There's a way he could get his hands on fish. None se ibikoresho by'ibanze bituma umuntu ateranya igisasu cya kirimbuzi yabikuye. Ni ibikoresho umusivili atapfa kubona cyangwa umuturage. Ni ibikoresho biba bibitswe na leta gusa. Years ago he was on a team checking nuclear facilities. Uyu mugabo imyaka 3 ishize twamwohereje mu Burusiya kujya gusuzuma ibitwaro n'ibindi bintu by'ibikora ibisasu. Agiye kuri misiyo ya leta. Can't account for 15 to 18 bivuga ko abarusiya batigeze babasha kubara amapound agera kuri 15 na 18. Be accurate around 5 pounds on. Niyo mpamvu ayo mapound ashobora kuba yakora ibisasu bigera kuri 5 cya 4. Casualties folks. Ndetse ibyo bisasu bishobora kuba byakwica abantu bagera kuri miliyoni 10. Uno mugabo no kuvanga ibisasu yateze muri Amerika bishobora kwica miliyoni zirenga 10. Uri kumva abantu ukuntu ari benshi. But do we have any direct evidence that this? Hari ibimenyetso byeretse ko uyu mugabo kino gisasu cyabari cyanyacyo. $1 million to get nuclear materials out of Russia. Tehran bishyuriye mugabo miliyoni z'amadolari 20 into Iran. Kugira ngo izo nuclear materials cyangwa se ibyo materials bikora biriya bisasu bya nuclear babashe kuba byagera mu byavanwa mu Rusiya bijye muri Iran. They lost track of him. Uyu mugabo arangije bamuburira irengero. They told us themselves. Tehran nibo babitwibwiriye. Hunger is an excuse to. Kuko bavugaga ati uyu mugabo naturitse ibisasu tutaza kubyitirira Iran. We don't know. So far he's made no demand. Muri kano kanya nta kintu aradusaba. So we have 72 hours to figure out what. Bivuze ngo dusigaranye amasaha byibura. Investigation isn't. Dusigaranye iminsi nenga ikibazo tube tugikemuye. Those. Bitisi ibisasu biraturika. Ikintu cy'ingenzi dukwiye kumenya naho ibyo bisasu biteze nona. We'll find the bombs. Uyu mugabo tumenya hari n'ibisasu twamenye aho biri. Agent Helen. You already have him, don't you? Uwo mugabo turamufite, simumufite general. Uyu mugabo bamufashe. 24 hours. Maze amasaha 28 mumufasha ariko atarababwira ibisasu biri. Clearance. It's classified through military intelligence. Umva ibi ni ibintu by'ibanga biri gukorwa n'abasirikare mu ibanga. How was he caught? Yafashwe. Officers saw him at a mall in Phoenix. Bamubonye mu iduka muri Phoenix. Pictures plastered all over the country. Cyane ko ifoto yari ahantu hose mu gihugu. Gutegiye mu iduka kandi asiko bari kumuhiga. He'll escort you to view the prisoner. Uyu mugabo Colonel agiye kuberekeza mujye kureba. General, uwo mugabo. Can we interrogate this? Uwo mugabo twamuhata ibibazo. Military is in charge of any interrogation. Umva ibyerekeranye no guhata ibibazo birakorwa n'abasirikare ntago ari FBI. Changes will let you. Nibihinduka turabamenyesha namwe mu mubaza. This way, please. Bakomeza imbere gusa bari kumwe na cya kigabo cyirabura cyiturije ariko leta ikita ngo ntago gikorwaho uyu mugabo arinzwe na leta ntakorwaho. Ni ntakoreka. We have experts from multiple agencies, military, nuke specialists, psychologists. Dufite inzobere nyinshi mu bya gisirikare mu by'ibiturika mu byo kubaza ibibazo bamwe bareba umuntu mu buzima bwo mu mutwe bakamenya icyo atekereza bose babazanye kugira ngo bamenye kino kihebe cyateze ibisasu. Who authorized this? Ese ibintu watanze itegeko ngo bikorwe. An operational parameter. Ibyo byose biri kubera hano. Byateguwe. Sleep deprivation, tense noise, bright lights, threats of violence. You must be terrified. Uyu mugabo amenya afite ubwoba ariko. Dogs. There should be dogs. Kuki mutazanye mwango zimukanga? You're out here, Charlie. This is never gonna work. You're gonna have to make it work. Uyahita kuramo ikote.
Icyebe bagifasha ariko nikiri kubabwira ko cyateze ibisasu. Bashaka kwinjiramo kamuvugisha. Ntago nkeneye ko ari wowe umbwira icyo gukora ariko. Uraza kunyenera ko nkubwira icyo gukora. N'ubufasha bwanjye uri ubukenere numba utaranabukenera nona. Itafete urukundo abanyabyimbye mu kigo cya gisirikare kandi nagakorera leta. Aravuga ati reka leta inyambazi iyo bakeneye umusada gato ntago babona yo banyishyuye bihoraho. Nika babwira. Dore ukuntu kireba. Dore ukuntu kibareba. Mukomere. Kiraseka. Abandi bari mu bibazo bafite ubwoko miliyoni z'abantu zirenga 10. Uriya mugabo arakora ibiki? Oh shit, here we go. Tayinjiramo indani. Nanjye sindamenya ngo yakora iki. Yinjemo nasanga ari umusirikare uri gutoteza umuntu amumenaho amazi. Uyu mugabo ni icyamara yagukiniye Grim. Uyu nguyu yasanze mwana. You fucking animal, you keep away from him. Wari inyamaswa kuma kure y'uyu mugabo. Za kureba icyebe. Kubita umusirikare mugenzi we. Kubita umusirikare. Kubita umusirikare mugenzi we naho gukubita icyebe kubita umusirikare. Turushize. No mugabo akora iki we? Uyu mugabo I never laid a hand on the prison. Ntabwo nigeze nkubita imfungwa ariko. Need him later. Uwo mugabo mwimubabaza muraza kumukenera nyuma mvuga ukuntu babwira abasirikare. Umugabo akubita abasirikare bakabwira abasirikare bagenzi ngo uwo mugabo mwimukubita mwinamukoraho muraza kumukenera mw'abasirikare mwe. Nyagasani uyu mugabo ni intakoreka koko. Umugabo akubita abasirikare abayobozi hejuru bakajya bavuga ngo uwo mugabo mumureke muraza kumukena niyo yakubita abasirikare ntari birye. What? No, you don't have authorization. We nta burenganzira ufite bwo kwinjira. The FBI. Where the hell's Paulson? And get him out of here. Yaraseka bamusurana. Kubisa umusirikare akinjira no gukubita ikibi. Uriya mugabo ni muntu ki? Ngo baraza kumukenera. Umusirikare arakubiswe. I'm specially Mr. Yanga banyita Special Agent Brody to FBI. Here is illegal. Kuba bagufungiye hano ntibyemewe n'amategeko. You and I can sit down and talk. Kugerageza kuvugana nawe ngo turebe ko twagufunguza. Legal and necessary. Uraza gusanga nubwo bamfunze bitemewe ariko byari ngombwa. On terror. Mu ntambara y'iterabwoba. FBI woman, she's Wa mugore wa FBI arimo imbere ari kumwe n'imfungu. Please find my arms. Wamanaguye ku maboko. Ko mfite imbeho bari kumupuriza amazi akoze muri barafu. Iyo bagufashe gutyo uzantu ari ibisasu baragutoteza bari kumupuriza amazi akoze muri barafu. My watch, would you like to know the time? Uri kureba ku isaha yanjye umeze nk'ushaka kureba igihe. 4:15 za mu gitondo. Mr. Younger. Mr. Younger. I'd like to ask you a few questions. Hari utubazo duke nshaka kukubaza. Wife Jahan and your 2 children. Kubyerekeranye n'umugore wawe Jeffrey n'abana. Ndashaka kumenya iki? Must have been very upset when she left you. Menya umugore wawe ubwo yagusigaga wararakaye. I'm not upset. Ntabwo narakaye. I accept my fate. Twebwe twakira ibitubaye twakira igeno ryacu muri Isilamu. Nimba umugore agiye ubwo niryo geno ryawe. Nimba hari niryo geno ryawe ntabwo tujya dusara. Abasilamu bene data barabizi. You should accept yours. Nawe uzakira igeno ryawe. My name is Mr. Younger. Yusuf, my name is Yusuf. Uri ukora ibiki Yanga? Gita Yusufu nyita Yanga, ayo ni amazina banyitaga, ubundi bamwita Arthur Yanga. Ariko baravuga ati ayo ni amazina nitwaga naraba umusiramu narinjira idini. Tangira unyite Yusufu. They're gonna ask me. Baraza kumbaza impamvu rendi kuvugana nawe. Be able to tell them something. Basigira icyo mbwira mbamenyesha. I'm sorry, nice lady. Babarira wa mugore ndabona uri n'umwana mwiza. It's too soon. Ariko haracyari karubu nta kintu nakubwira. Uyu mugabo yateze ibisasu bishobora kwica abantu mu miliyoni. Uyu mugore mu musohori. Mada, ni ngwino. Ibibazo ngo biraha. Turashaka ibisubizo wa kigorye mukomeze mukuremo makuru. Iyi filime sharimo abastari benshi ubunumiwe. Bakomeye gusa. You saw what's going on in there. It's arguably illegal. Babiri kujyamo imbere indani hariya ntago byemewe n'amategeko ubundi leta ntago ari kuri ifungwa. Iyo bafashe umuntu bakamufungira ahantu hatazwi kuriya bagakubitagura ntago byemewe n'amategeko. Niyo mpamvu FBI kuvuga ati ibintu ntago byemewe n'amategeko. Gufata umuntu bakamufunga kuri ubundi umuntu ajyanwa mu nkiko agakurikiranwa n'itangazamakuru kabiri n'abantu bose akabaza hari. If we work with these people, our integrity. Nidukorana n'abo bantu indangagaciro zacu turatuzitaye. Umva. I believe that. Kuna kwizera kuri gukorana n'abo bantu. Council memo on coercive interrogations. There's no way. Ntago bahata umuntu bazore kumukubita kuri. Mva na amategeko yaturutse hejuru. Batubwiye ngo dushyigikira abasirikare tubafashe tubabe hafi. Tubabe hafi turebe ibyo bakora natwe niba ngombwa dukora iperereza. Kandi icyo ubona cyose ukomeza umenyeshe n'umuyobozi wa FBI. FBI yasabwa ubufasha. Bano bapolisi nibo batangiye kugira ubwo FBI bimenye ndakomera nka polisi. Bona abantu nyine bamenyereye gukora iperereza umuntu akanyuza bikanyuzwa mu mucyo n'ibiki none babatumiye gukora n'abasirikare bikora uburyo abasirikare bakora mu byabateye ubwoba. Why the hell not? Because officially he doesn't exist. Muri make no mugabo ameze nk'utabaho. And we keep it there.
Faces lead to places. Our absolute priority is finding these locations. Ikintu cy'ingenzi ugomba gushyira mu mutwe uriya mugabo ni ukumenya ahantu yateze ibyo bisasu. Interrogate this guy. Kuki mutamuhata ibibazo se? Currently negotiating. Turi kunegosiya nawe buriya nawe hari icyo ari gusaba. Please. DJ, anything new on the ex-wife? Hari amakuru mufiteyeho azora umugore we. Ndavuganye n'abantu bari Los Angeles. The wife and kids tried to board a plane to Saudi. We n'umugore uwo mugore we n'abana babiri bagerageje kuba bafata indege bajyana Saudi Arabia. Babima visa baracyari mu gihugu cyacu. To coordinate a check with rental agency. Kirakeye bafasha bari gushaka umugore wacu n'abana babiri. Country in some kind of truck. He wouldn't have used his real name. Okay, I'll get local PDs out at. Reka tubwire local PD ubwo n'abapolisi basanzwe. Bakurikirane babirebe. His team. Organize a trace on his internet phone. Umva murebe internet uriya mugabo yakoreshaga yashakaga ibiki telefone yabo bavuganaga ibintu byose. Helen, can I have a word with you? Helen twavugana. We need you to negotiate. Ngwino ujye kunegosiya na H. Ari gushaka umuhura. H ni cya kigabo cy'ikirabura. Tutaramenya icyo gikora. Ariko ninda koreka. Turano bamushize. I hear you're a specialist interrogator. Barambwiye ngo uri specialist interrogator. Moze no mu gisirikare wa muntu nyine we ni inzobere mu guhata abantu ibibazo nk'abari abateze ibisasu bakanga kuvuga ibisasu biri bakimana makuru. We ngo arakubaza mpaka makuru kayamuha. Akubaza terero. Me the man I am today. Ibyo nibyo byangiza umugabo ndi uyu munsi. Colleagues, you beat them? Ese ni kuri ukorana bagenzi bawe bakubita. Latest. Young knows all about those techniques. He was trained by the army to withstand them. Uriya mugabo ni umusirikare turi kubaza ibibazo yose mu gisirikare cy'Amerika. Birabyo kumumena amazi bakoraga impamvu na kubisura umusirikare mumenaga amazi yamubazaga akoresha tekinike z'ubugoryi. Abikora umusirikare mugenzi we. Umusirikare yaratojwe ko yatotezwa utuntu nka turiya tworoshye. Bira ntago biri buze gukora kuri kira kibi. You after that little show. Wese hari utundi tuntu wakora. It's a show. You wanted the other interrogators to look like the bad guys. They are the bad guys. So, you talked to Younger? Learn anything else about him? We mwavuganye aramakuru amumenyeho. Make? Wowe? Oh, no, that's his file there. This? Je narindi kwiga kuri we ahubwo. It's classified. Nibanga. I see why they picked you, though. Bonye impamvu baguhisemo. Harvard Law, graduated. Urangije amategeko kwiga Harvard. To you. Counterterrorism. Uratsinda counterterrorism niyo niryo tsinda ukoramo. No boyfriends. And no children. Chose a career over a family. Nta mugabo nta bana wahisemo gukora akazi aho gushaka umugabo ukarutisha famille. So, didn't get anything out of him yet, huh? Nanone amakuru muramukuramo. Well, the general here has a great deal for you. Generali hano hari deal ashaka kumvikana. You can't beat up any more interrogators. Nongera gukubita abandi basirikare. You'll be brought in as we deem necessary. Take turns interrogating with the others. I work alone with an Genda kora njyenyine mu buryo bwanjye, uburyo mbishaka. I need a break. Well, you don't call the shots here, I do. You want me to do my work. Mwamamagaye ngo bakorera akazi. You will treat me. Mu nyubahe rero. Especially in front of a lady. Cyane cyane nk'ubu hari umukobwa muri gushaka kuntegeka mu nkanga ndi kumwe n'umukobwa urumva mutari kunsebya hari icyane. All under a lot of pressure here. Why don't we just back? You're a grown man, deal with it. Umva, urakuze nawe ubyikemurire. Hazaza y'iki gihugu ari mu biganza byanyu. I lead with one other. Jewe ni njuri buyobora ibyo hora. Who? Her. Ndakorana n'uyu mugore wenyine. She's part of a side investigation here. She didn't know the first thing about military interrogation. Gives him what he wants. Umva mu ibyo ashaka byose n'umugabo. Now, General. General, uyu mugabo ibyo ategeka byose mu bimukorera ariko abari ubaza ibibazo. Umugabo ariyemera du kuna bari kugenda aravuga ati nimutabimbwiye nimutareka ngo nkore ibyo nshaka mu buryo mbishakamo murabyikorera bahise bamwemerera ngo akore ibyo ashaka. And these people are dangerous. Impamvu misemo gukorana nawe nuko nabonye ufite indangagaciro. Bano bandi tuba dukorana rega n'abantu babi n'abasirikare nkanjye. Shake him up. Take him down. Mupango mfite nukujya mukaranga nka mukaraga kiracebe nka gikaraga nka kizunguza koko. Wo kagerageza ukaza ukagiturisha kuko we nabonye uri umwana mwiza. Niyo mpamvu yahisemo n'umugore. Ngo uyu mugore afite indangagaciro ntabashaka kubabaza abantu. Ati kiracebe ngiye kugikaranga. Njye nyikaranga wo garuke wongera ugiturisha. Bega tugikubita tugishyushya tugihoza. N'umugabo bamuhisemo abayobozi b'ejuru kuza bakavuga ati uyu mugabo icyo ashaka cyose mu kimuhe. Outstanding. Turukuntu kiza kisetse. Human Resources Training Manual circa 1903. Honduran edition, right? People, we have a new specialist joining us. From now on, there will be no observers. Muri kano kanya nta ndororezi dukeneye mwese musohoke. Told him how small his penis is. Ese icyo cyebe mwakibwiye ko mbona gifite n'agapipi gatonya ngo cyicare kibiza. Mva amagambo ari kaje avuga. Consult with your agents. Abari baje hano kuba indorerezi barabasohora. Bigiye gukorwa ni mwibanga. Bye bye na wa wundi yakubise. Smart equipment here yet?
ibikoresho byanjye byahageze ndi bukoresha yego Alvarez yabizanye dore ibikoresho byanjye muhitamo byinjiza we niko kazi leta imuhamagarira ibyebe nk'ibi byanze kuvuga bahamagara ino nzobere umva nzanira na kari agashoka hirya nkwerekesha umva ukuntu abwira abasirikare nzanira kari agashoka we civilian ukuntu abwira abasirikare we kandi ntago akiri umusirikare hamagara umugore wanjye umubwira nzanira ibiryo byanjye hano umugore ntabwo yemerewe kuza hano umugore wanjye yanzanira ibiryo njya umva no mugabo iyo bigeze ku kintu cyo kurya ry'ibiryo byatetswe n'umugore we gusa ubwo nimba atumye ibiryo by'umugore we babizane itegeko rye rigomba gukorwa kuko niwe muntu batezeho amakiro ushobora kuba yatuma kira kibe kivugana ibisasu biri urabona ko iyo ushoboye ikintu ari wowe ugishoboye wenyine mu gihugu hari ukuntu bakubaha we bamuzanira agashoka. Major, you're in command. Please, sir, aren't you? Ubu niwe ugiye kuba uyoboye hano. Twigendere. I'm doing it now. Mugabo ahita yinjira y'ikiyebe kiri. Let's get him down. Ikiyebe cyanze kuvuga ibisasu cyabiteze biri bazanye umuntu ugomba kugikuramo amakuru. Amakuru rero bayagukuramo gute? You're really great. Ibaza umuntu ariko igihugu cyizera ko ari ushobora gukanga ikihebe. Ikiyebe barakizirika. Afite umuyede we ntagakora wenyine afite umuyede we buriya ntuzabura umuyede. Rebe Agent Brody turaza gukenera ko turebera turebe nano ni udutekinike umuntu akoresha dutangaje nimba hari nk'ubwoba agira utuntu twose nubona muteye ubwoba ujye umbwira Mr. Yanga je banyita H ninjye ugiye gukomeza gahunda zo kuguhata ibibazo twigeze duhura ye twahuye koko byiza kongera kukubona njyewe gahunda mfite niweho gusa wenyine nta nubwo nkeneye iby'ibyo bisasu wowe gusa niwo ndeba. I have one question for you. Ikibazo ngufitiye ni kimwe. Simple one. Kandi akabazo koroshye. Please tell me. Mbwira. Placed the 3 bombs. Aho ibyo bisasu bitatu wabiteze. This is not what we talked about. Ibi ntabwo ari byo twavuganye buse barabimubwira. That's because you're only listening to yourself. We nukuri kwiyumva utazi uriya mugabo kona ko. This location, please. Kandi urahera ahantu kure hari igisasu. Mvisha amagambo ariko ati ndagira ngo umbwire ahantu ibyo bisasu biri. Uhereye ku gisasu kiri kure giteze kure kugira ngo tube tugiyeyo tugitegurure. Turikiye bukuru kimureba. Yarareba yicaye ariga. Mr. Yanga. You understand what I'm about to do to you? Ese ibyo ngiye gukorera basi buno uri kubyumva cyanabyuze. Kure yagashoka. Ahita kata urutoki. Ahita kata urundi rutoki. Jejejeje akasa gahera kose agakuyeho. Turashize we. Cya kigabo ni abasirikare bavayo. We mukasa gatoki gusa. Hari ubwo mukasa yakakigazo cyose. Get him out. We mumuzirike mu mudodere ya mukasa. Bahita bamusohora. So that's your technique. Zira izo technique zawe. You're fucking joke. Zikusekeje. You expect me to be part of that? Uracheka nje nashigikira amafuti ngare yo guca abantu intoki. You think you're going back in there? Uracheka turakwemera gusubiramo indani. We asked the man. Turi kumubaza ibibazo ariko. The access highest levels. Umva uyu mugabo wambwiye ngo mbaze ibibazo yahawe amategeko kuva ibukuru na president nibo bari kumbwira icyo gukora. The records. Imba mutanca kano nahe. Tell me. Do I have authorization? Mfite uburenganzira bunyemerera kubaza uriya mugabo uko nshaka cyangwa nitahe. Authority believes that we should all do what we think. Abayobozi bo hejuru barimo na president barizera ko ari we muntu wenyine ushoboye akazirata. Nicyo gikwiriye igihugu cyacu nimwongere kumbangamira mu kazi kanjye. Barumirwa. Alvarez, bag him. Alvarez. Mushireho ishashi. If I'm in charge here, you're not. Ari njye uyoboye ntabwo uyoboye. Uriya mugabo ni uyoboye. Dufite gukora icyo cyose ngo amakuru tuyoboye. Authorize him to so let it happen without your authorization. Umva njye ntabwo ndi butanga uburenganzira bwo gukomeza bakata umuntu intoki bino bintu ntabwo byemeye. Biriya bintu ntabwo yabyemeye mu mategeko mpuzamahanga gufata imfungo mukayikata intoki kuri muri ho muyibagabaga. Baravuga tumva igire nkaho utayoboye hano. Nta muntu uzabikubaza nyuma. Abayede umuyede wamushireho ishashi. My guys stays. Nimwe mu basore banje gume hano. Stop this at once. That. Bino bintu tubihagarike. Hold out right now. You want to leave? That's fine. Nimba ushaka kugenda asubira muri FBI ariko akazi tugakore. Bano bari kuzana mu mugabo yateze ibisasu bishobora kwica miliyoni abantu benshi. Rero nabo bagomba kuzana umuntu umeze nk'icyo kiyebe cyashaka se kwica abantu kugira ngo abari ugitera ubwoba ariko biragoye. Rebe afite umuyede w'umurakari. Bamuzinigishije ishashi yaraguhumeka biba byanze neza. Bari bagejeje umwuka. Uyu mugabo ni ugomba kugikuramo kuri cyebe kikavuga ibisasu biri. I haven't seen you since Afghanistan, right? Muri Afghanistan niho naguherukaga. When you're done,
You can wait outside. Nusoza untegerereze hanze. Wereka utuntu nikorera n'iki kiyebe twenyine. Alvarez arasohoka. Muyede. Ho. Sigarana n'ikigabo. Do. Ayiwe. Mr. Younger. Mr. Younger. Are you ready for this? Bino urabyiteguye? No. Oya. No one ever is. Nta muntu ujya unyitegura. Uko ndatungurana. Nangije gufatira kuma gato hano. All your worst fears. Ubwoba bwa mbere ugira. Nazanzozi zawe mbutinya guhura nazo. Nizonje. Kintu cya mbere utinya kwisi nicyo nge. Bura hari igihe ubuzi ngutinya nk'akanyamaswa runaka ninye intare, ninya guhura n'iki, ntinya gufungwa, nyine ukagira ibintu ubuzi ngo nibyo utinya. Ariko no mugabo murahura akakubwira ati buri ibyo ntago bitinya. Ugereranije nanjye, ninjye bwoba bwawe bwa mbere. N'indoto mbi zawe. Arabanza mujomba icyuma ku ntoryi. Colonel, the Geneva Convention states bino bintu bihabanye n'amasezerano y'i Geneve. Bihabanye ngo na Geneva Convention. Unlawful enemy combatants may invoke the Geneva Convention. Umva ibyo by'amasezerano y'i Geneve y'ukuntu imfungwa zifatwa n'ibiki hano ntago bikora. So how do they prove? that's alien unlawful enemy combatants. This man is an American. Uriya mugabo muri kubaga wibuke ko ari umwene gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uriya mugabo yarega leta yose. Today he is now stateless. Uriya mugabo twamwambuye ubwene gihugu ubu nta leta afite. Do that. Ntago mwabikora. Mbere yo kumuzana babanje kumwambura ubwene gihugu baramwihakana leta rukuntu itivuga tuyu nta bwene gihugu afite by'igihugu cyacu. Nka kwa kundi umubyeyi yacu umwana muri famille. Igihugu cyabanje kumuca kugira ngo nta gihugu afite uriya mugabo cyane amubaza cyangwa barizwamo. Paulson can't come back right now. General Paulson ngo ntagari bugaruke. Ariko aravuze ngo gahunda ni ikomeza. Illegal. I will not allow this. General ngo ndibwemere ko ibintu bitemewe n'amategeko bikomeza. Uyu mugore avayo. Consists of Baza no kwiga kuri bya bisasu bya plutonium. plutonium E, 1.5 pounds. Buri gisasu gifite Another 1.5 pounds. buri gisasu bagenda bakibarira amapawundi akigize. Another 1.5 pounds. Buri gisasu bagenda bakibarira. We have to stop this. Bino tubihagarike. I'm going back. Naje kubwira umuyobozi wa FBI. Kinga umuryango nkubwire madam. Kinga. What he's doing in there is a Uriya mugabo byari gukora. This suspect again? Uriya mugabo yigezongera kumuhata ibibazo. Kukire rusotse. suspect is being tortured. Umva ukekwa ari gutotezwa. This is unconstitutional. Bino bintu ntabwo biri mu itegeko nshinga kuhata umuntu ibibazo mumukubita kuri. If those Va bombs Helen. go off, there will be no fucking. Wowe ntabwo uri gutekereza ko biriya bisasu nibiturika itegeko nshinga ritari buze ko bari kibaho. Ibaza igihugu cyabuze abantu bagera kuri miliyoni 10 baturikijwe na biriya bisasu. We uri kwita ku buzima bwa kiriya kihebe utitaye ku buzima mbega bw'abantu bagera kuri miliyoni bashobora kwicwa na kiriya kihebe. Uri kuvuga ngo ni biri mu itegeko nshinga ariko abo bantu nibapfa nta tegeko nshinga turi buze kuba tugifite mu gihugu. Ranyumva. Tekereza ku buzima bw'abantu bashobora kwicwa n'igisasu kurusha gutekereza ku buzima bw'ushobora guturitsa igisasu. Hey, Main Justice and the Director's Office are aware of what's going on here. ibiro byose by'ubutabera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizi biri kubera hano biranabishyigikiye biri kuvuga ati uwo muntu mu mukorere yicwa rubuzo rishoboka ryose ariko dutabara ubuzima bw'amamiliyoni y'abantu. Hey, We're powerless to stop it, and the situation is too grave to pull out. twebwe rero nta mbaraga dufite zahagarika ino misiyo iri kujya mbere. As a witness, and when Wori hano nk'umutangabuhamya gusa. the civil rights prosecution against these bastards. Nibiba ngombwa wenda natwe nyuma dushobora kuzabarega ariko muri kano kanya turi kubanza gutabara ubuzima bw'abandi bantu. You to do everything in your power to find those. Genda nawe ubafashe ukoresha imbaraga zawe turebe ko ibyo bisasu tubibona. Uranyumva? Niwo musada wonyine wabuhaye igihugu. Na ibyo kugirira dora amashanyarazi. Mashanyarazi. Ugabara gutoteza akagutoteza niko kaza kora. Yica rubozo leta niki mwishyurira ati turaguhamagaye ngwino wica umuntu rubozo. Hey, You removed your name tag. ndabona ko izina ryawe. Yana ko izina ryanjye batazavuga ngo nari inde na hano kabisa bari kwica umuntu rubozo. Bira bintu ntago yabyemeye mu masezerano y'imfungwa. Impamvu ujya kubona ukabona umuntu yisha abana simujya mubibona ukabona umuntu yisha abantu yarabamaze muri gusaba ngo nawe bamwica ariko bakanga kumwica ntago byemeye ko bamwica ntago bishoboka. Hey, ibaza ko n'umugizi wa nabi wisha abantu bamaze ari uburenganzira bagihabwa sha. Hey, aba bantu njye mbona mwese muri gusaba ngo ese ubu nawe bamwishe ese akabona bari kumwica nibyo rero ubona. You mind if I Hari ikibazo nkoresheje ubwiherero abayashyizemo n'agataburi yari mu kazi buriya tujye twubaha akazi ka buri muntu. Ngiriwe neza. You mind if Hari ikibazo nkoresheje ubwiherero niko
akazi kamutunze n'umuryango none nta nubwo akorwaho na leta irabizi kahumura ahageze hose aravuga ati uyu mugabo ntabwo amukorwaho. First, you get used to it. Ubundi bitangira kuri ariko ukagera ukabimenyera. You didn't even question him. Nta kibazo na kimwe uramubaza ariko. Blood on my jacket would be all right if I'd gotten some information. Well, you're not going to get any. Nta makuru n'amakino no mukeneye. Say anything you want and none of it will be true. Physical torture doesn't. Biriya bintu byo gukubita umuntu nguri kumukura amakuru ntabwo bijya bikora. Umva muko. I guess that's why they've been using it. Usura shaka kuvuga ko ababivumbuye mu mateka y'abakurambere bacu byo gukubita umuntu ngatanga amakuru ari injiji. Ni kuvuza. For fun? Ucyaka ko tubikora twinezeza gukubita umuntu ngadaho amakuru. So special is it? Ibyo nibyo bikugira umuntu udasanzwe kuri leta. Our secret weapon against. Bivuze ngo niwe ntwari ikomeye kubanza b'igihugu. Not about the enemy. Hagari byerekeranye n'abanzi. It's about us. Byerekeranye natwe. Our weakness. Intege nke zacu. We're on the losing side. Twebwe nk'igihugu tuba turi ku ruhande rwo gutsindwa. N'ubu niho turi. We're afraid. Dufite ubwoba ariko ibyebe nta bwoba bifite. We doubt. Turashidikanya ariko ibyebe byo biba byizeye ibyo biri gukora bidashidikanya. Dufite indangagaciro. Values have cost us how many lives? Izo ndangagaciro rero zo kwanga kubabaza icyebe nka kiriya nizo zituma ibyebe bikomeza kumara abantu bacu. Bisha ariko. It's not about that guy out there. Ntago ikibazo ari cyakiriya cyebe riga. He's not the problem. Buriya ntago ari we kibazo. Ikibazo ni abantu beza nkawe mutuma ibyebe bitumenyera. Takes time. Ibyabaye hano byakagombye gukorerwa raporo ibyo bitwara igihe, bitwara amezi. Process. Bitwara process. Leave. I have no limits. Bikira cyebe ndashaka impamvu bakimpaye ni ukugira ngo kizere ko nta limite mfite y'ikintu kibi nta mukorera. Uko nibyebe nabyo bizi ngo mfite uburenganzira umusirikare niyandase cyangwa umupolisi bagomba kumfunga ariko yazi ko nshobora kumukorera ikintu kibi. Nibyo bituma nyine atinyamo. Nta kibazo na kimwe uramubaza. Kumubaza ni akazi kawe reka mbaze. No. How about working beside me? Urashaka ko dukorana oya? Reka dukorane rero. Nimba udashaka kunkorera. Bavayo. Umugabo aravuze ati twebwe ikibazo cyacu tuba dufite gushidikanya kandi wo kuri kubibona no muri uyu mugore n'abandi basirikare bafite gushidikanya tubuse iki cyebe tukigirire nabi tugire gute ni bibi ariko kira cyebe cyo ntago kiba gifite gushidikanya iyo kigiye guturitsa abantu. Uyavaye z'ikigabo bakizi bamukasa ubonyano bagiye bamukata ariko ugora za kumumanura kandi cyura mugabo yavuze ati ngenza nzajya nkubita mushyushye wowe uzumuhoze. Yongere yumve ko no kuruhuka uriya mugabo ntago ari buhagarare Yusufu. Why are you letting him do this? Kuki uri gutuma gukorera bino? Ahubwo mwe kuki muri kumureka kankora bino? We're going to find these bombs. Urumva ko ibyihebe ariko nabyo babizi ko leta itemerewe kubikubita gutya. Bira bisasu tugomba kubibona. Maybe we can make it easy. Vugisha hari tubyoroshye. That bastard is going to keep. Bitize kira kinyendaro kirakomeza kigukubita kigukaranga. Ntacyo bintwaye. Niteguye buri kimwe. Niteguye buri kimwe. Your friends at the mosque. Inshuti zawe zo mu musigiti. Your family. Famiye yawe. Did you want to impress them with this? Ese bose urashaka kubemeza ukora ibikorwa nk'ibi? Ibaza umugore we namenye ibi bintu wakoze. Your kids. Abana bawe bakamenya gukora ibintu nk'ibi. Oh my God. Mana yanjye. Your kids. Abana bawe. Nobody told you, did they? Nta muntu ugeze kubwira iby'abana bawe. Tried to leave the country. Umugore wawe yagerageje gusohokana abana mu gihugu ngo bagende. Go to Saudi Arabia. Ngo bajye muri Saudi Arabia. But she was denied a visa. Ariko bamwimye visa aracyari muri Amerika. Bihishe muri Amerika. You don't want them blown to pieces. Bivuze ngo ushobora guturitsa igisasu ugasanga wateze ibisasu n'umugore wawe n'abana bapfiriye muri ibyo bisasu. Yusuf. Umugore n'abana urabakunda bawe. You must love them so much. Ndabizi buri ukunda umugore wawe n'abana cyane. Buriya n'inzoka ikunda umwana wayo. You have 2 days to agree to my demand. Mufite iminsi 2 yo kwemera ibyo mbasaba. You haven't made any demands. Nta kintu kimwe uradusaba. He sees everything. Imana irabumva kandi irababona. Allah loves those that do good. Allah akunda abantu bakora ibikorwa byiza pana bakora ibikorwa bibi nkawe. Korowani narayisomye kandi ayikunda. Allah aho umugisha intambara zera. One of the bombs just give me proof. Basimbwira ahantu hari igisasu kimwe biraza gutuma tumenya ko ibisasu koko bihari tunakwizere no buturi no gukeka ko bidahari. Ejo nibwo muzatangira kunyumva. Ejo azabikize. Umva amadasohoka sohoka wamuhaye akanya ko kwitekerezaho cyane reka twongere tumukarange. I don't need your help. Nta bufasha bwawe nkeneye mada. I deserve it. Reka ibyo bagiye kunkorera byose n'ubundi babinkorera ndabikwiriye. Arababwinga ejo muzatangira kunyumva kubita amashanyarazi avanze n'amazi. Umuyeda aramusuka amazi undi akamukubitisha nyarazi.
shanyarazi shanyarazi Jean arareba ibice bikirera kiramubwiye ngo byose ndabyiteguye ngo kandi ku munsi w'ejo muzatangira kuntega amatwi mwitonze bebe mugabo ntaryama n'ikebe ntatuma kiryama niko kazi yishyurirwa na leta ikebe ukakima umwanya wo kwitekerezaho ukagitoteza ninjoro cyagera ngo kigize ibitotsi mukazana ya matara ari amatara murika nabishaho sinzi nimba bajya ngo kwifotoza bakabikumurika bya bitara bamurika byo mu mashuti igitara bakakigushyira ku isura ku buryo utari businzire ushaka nkwica none ha Do what you have to. we kora icyo ufite gukora I can't. ntago ndi butsindwe yaraseka kebe yakimye umwanya wo kwitekerezaho no gusinzira You're practical. bivuze ngo uri ba bantu nyine bashyira mu bikorwa uri ba bantu nyine bakora ikintu bavuga ati ikintu nk'iki gikozwe ingaruka zacyo ziba zigomba kuba ari izi mbega abantu batabivangamo amarangamutima cyangwa se utundi tuntu two ku ruhande Know what I mean? uzi icyo nshaka kuvuga Of course you don't. icyo mvuga ntabwo cyumva You only read religious. wose mu bitabo by'iyobokamana ngo amakorowani n'ibiki What I'm doing here is good. icyo ndi gukora hano nanjye ntago ari ubugome ndi gukora icyiza ku baturage ba Amerika abaturage banjye If I get results. nuramuka unsubije ndaza kuba nabaye abaturage ba Amerika ntago ari ubugome wabungenze See, urabona There is no H. bivuze ngo nta njyewe nta weho There's only victory and defeat. hagomba kubaho intsinzi no gutsindwa Gets to take the moral high. uri butsinde ni uri buze gutayishimye kuko azandikwa mu mateka uhomba nawe araza kwitwa umuhombyi gati yanjye nawe Miscalculation in your plan. kwibeshya gutonya mu mipangu yawe utigeze upanga yarinjye urumva amagambo y'uyu mugabo ati wateguye imipangu yawe utegura kuzaturitsa abantu utegura ko leta ishobora no kugufata bakagutoteza bakagukubita cyangwa bakagufunga bisanzwe ariko ikosa wakoze ntago wigeze utekereza ko nzivanga mu mipangu yawe none ibintu byose nkabihindura gatogo leta ibizi amaso yawe ndaza kuyakuramo mbere muri kumva amagambo y'umugabo ariko ati amaso yawe ndayakuramo nyashwanyaguze mbere yuko ushwanyaguza inyubako z'igihugu cyambyaye Every man, no matter how strong he is, lies to himself. umugabo uko yaba akomeye kose buriya kunze kuba yibeshya hari ikintu yibeshyaho icyo kintu wibeshyaho rero ndaza kukimenya ninyifata ndakugira umunyantege nke icyo gihe baraza kukwita intwari aramucira umugabo aramubwiye ati mbere yuko usenya inyubako z'igihugu cyambyaye n'abagituye amaso yawe nanjye ndayasenya n'umubiri wawe nkusenya umugabo leta niwe ibi yazanye ati byebe biratubara ariko niba bizi ko natwe dufite indi ntwaro n'umugabo ni intwaro ya leta igukorera ubugome bwabo ndi butemewe n'amategeko yose y'isi mpuzamahanga bwarongeye buracya ikebe cyavuze ngo ku munsi w'ejo nibwo muzanyumva umunsi w'ejo dore ngo uyurageze ese baraza kucyumva gute katurore urebe filime urebe kuwa kane harageze amashanyarazi aracyayamukubita yaracyareba icyo bari kugitoteza yakibwiye ati mu mibare wabaze ntabwo wari uzi ko nzazamo urebe umugabo ntago aryama kuva yatangira akazi ntararyama ngo aruhuke abandi basirikare bari no kuruhuka ariko we ntararyama byose ari kubikora kugira ngo atabare abasirikare dore abasirikare ntibaryama n'ubwanwa babwugushira mu kazi yego byiza His wife is here. umugore we ngari hano we icyo gihe Hey, Taryn is here. umva umugore wawe ari hano ibuka rya ibiryo ngo byatetswe n'umugore we gusa abandi bantu ntabizera amarozi yabo avayo ntararyama afite ibinini anywa bituma adasinzira Alvarez Dim the lights. Take an hour break. buzimije urumuri uburuhutse Colonel Tell your wife nothing. You understand? umugore wawe ntugire icyo umubwira ndabyumva we buretse Wait 10 minutes. utegereje iminota 10 The adrenaline wears off. uriya mugabo umusemburo ubanza utuze atangire kurira arizwa n'ibyabaye nibwo uri buze kumuvugisha akakumva Sleep. nubona asinziriye ukandi no buto arahita akanguka A little shocked. iramera nk'imushituye akanguke Only you. niweho wenyine wemerewe gukanda no buto Just her. uranyumva
ntago ndi buyikande. Stay here. You can't run away from this. Ntago wahunga. Run away? Ntago bino uzabicika, mbicikira iki? Don't have that option, Helen. Muri twara abantu badafite amahitamo Helen. Where to run? I'm a naho guhungira mfite rega nanjye ndi imfungwa muri iki gihugu. Ask the CIA. Baza CIA. Ask them. Babazi nanjye ndi imfungwa. Haye ndi imfungwa naho guhungira mba mfite. What the hell is that about? Uriya mugabo yashaka kuvuga icyo avuga ngo ni imfungwa. Bad things, people out there. Uyu mugabo yahemukiye ibyebe byinshi, yakoze amafuti menshi, yababaje mbega ibyebe byinshi. They want payback. Rero haba hari abagizi bane benshi bari kumuhiga ngo bamwice, niyo mpamvu atasohoka muri Amerika nawe wenda ngarasohotse agiye gutembera mu bindi bihugu. Aba yarahemukiye abantu benshi, yarababaje benshi twamuhaye ngo ababaze. Rero ntago yasohoka Amerika. Done this many times before. Bivuze ngo binasanzwe abikora buri gihe. Birakora se? You become one of us. Yego nawe wabaye umwe muri twe. Terrible, we say. Yego ni bibi cyane ibyo akora ariko birakora. Umugore amuzaniye ibiryo mo bebe kigabo nacyo gihe n'umugore waje. Umugore sheri umeze neza se? Ntago wamenye kaza akora. Haven't been sleeping, you poor thing. Disumaze iminsi utaryama mo bebe. Umugore yitabibona. He's falling asleep. Muginga yasinziriye. Sleep. We need H back in here. We tubwire H agaruke. Tuticebe gisinzire kibe nkakira nago mabugomba gutuma gisinzira niyo yaba iminota 5. Uko iyo gisinzire kirongera kikaruhuka kigatangira bushya. Mugomba kugitoteza iminsi yose kitaruhuka mbega kitanaryama. Supposed to sleep, you heard. Kandiriya buto kugira ngo gikanguke. Do it. Bakanda buto. Turn it off. Birahagije yizimye. Bazimije biranga. Bazimije biranga. Bazimije biranga. Mugabo mukubise amashanyarazi. We agiye gupfa. Kubise back. Mugabo yabasigiye buto idakora ikubita amashanyarazi ariko itayazimye. Cyebe gishobora kuba kigiye gupfa we. Bazano amashanyarazi barayagikubise baza gucomora ibitsinga. Turashize yarabuze gato yarapfuye. Mugabo arashiririye. Amashanyarazi aragukubita ugacumba umwotsi. Nibwo umenya ko ibintu biri seriye. Katie May, did you make that from? Mwana wanjye ko nako washanyirije se. Yigo papa nagashanyije ku ishuri. Mugore yaje arakaye ikigabo cyari gitumye bica umuntu. Cyabasigiye buti idakora kiri kwiganira n'abana kuri Skype. Wakinyendaro. Kids. There's got. Bana bato, papa agiye mu kazi turasubira. Ndabakunda bana banjye. Kiba kiturije ukiganiriza abana bacu. Ndagukunda papa nanjye ndagukunda. Umugore yarumiye kubona kino kigabo kigira n'abana babwirana ngo barakundana. Current ran for 15 seconds. He'll be fine. Araza kumera neza. You all tried to save him, right? Warubizi kira buti ishobora kumwica. Mwarimu ari se ngo mumutabare, ndimbizi ko mumutabare. Him to see that. Nagira ngo abibone nyine abone ko bibaye ngombwa yanapfa nicyo macaka kabona niyo mpamvu banasize buto imeze kuriya kugira ngo abone ko muri kugerageza gutabara ariko haribuze gato gapfe. Nope, that's your job. Ibisasu suraza kubibona ni wowe uza kumenya aho biri. Rina. Uyu ni umugore wanjye Rina. President afite umugore mwe. Duty calls. Shereka nje mu kazi mu bebe bye kigabo kitagico. Subiye mu kazi ka leta. You know what he. Ese akazi umugabo wakora kazi yego. Your family, your children. None se wewe family yawe n'umugore n'abana bawe. House with him. He's gute mwabana n'umugabo nk'uyu mugabo nagari muzima. Normal? Hagari muzima. Let me tell you something. Reka ngira icyo ngubwira ubwo wa mugore we. I lost my first family in Bosnia. Family yanjye nayiburiye muri Bosnia nari mfite mbere. Come to my house. Abagabo batatu baje mu rugo rwanjye. Me in front of my. Bamfata ku ngufu ndi imbere ya family yanjye. Barangije bica family yanjye. Boy. Umwana wanjye muto nari mfite baramwica. These were my neighbors. Abo bagabo baje bakamfata ku ngufu bakica family yanjye n'umwana wanjye. Abo bagabo bari abaturanyi banjye. Knew me. Bari banzi. Very normal. Bari abantu basanzwe bano tuvuga ngo ni abantu bazima. Niyo mpamvu abantu bazima utambwira ngo abantu ni bazima byarutanga abana nuriya mwita ngo si muzima we nta kiba nankorera. No kumubwira tuyunguyu wita ngo si muzima nta kibi yigeze ankorera. Ariko abo mwita ngo nibo bazima bamfashe ku ngufu banyicira n'umuryango n'abana. Yari afite indi famille atarashakana n'uyu mugabo. Yemen, Pakistan, Russia, all over. He used several passports. Okay, uriya mugabo yagiye akoresha passport menshi Yemen, za Afghanistan. Circumstantial. The Russians don't know exactly how much time. If he did have 15, 18 pounds of it, how did he transport it internationally? Niba afite amapondi yakora ibisasu agera kuri 10 ya amapondi y'ibiporoduwi bikora ibisasu bigera kuri 15 hagati ya 15 n'umunani yabyambukije gute? PD's hardcore in all motels and B&Bs. We'll get it within the next 12 hours. Vince, Younger was arrested in a mall. There must be a tape. Uriya mugabo nimba arafungiwe
afungiwe muri mall ari hari twashaka kasete y'ukuntu yafashwe tukayireba nayo yafashwe ate in Jersey who ID'd him. It's a definite ID. He rented a 2-ton truck. He never returned it. Great. uyu mugabo biravuga ko yakodesheje n'igikamyo ngo niyongere kugitanga Agencies in major cities find some agicura mbega ngo akitirure kampani yagikodeshejeho icyo gikamyo cyari gitwaye iki bakomeje iperereza uyu mugabo bamufungiye hano bivuze ngo yaragiye hakuri no muri East Coast za Manhattan Probably LA. burani za Los Angeles Blossom. Okay, third one. bivuze ngo natwe ubwacu turi ashobora guturika Maybe Chicago. ahandi dukeka ashobora kuba yarateze igisasu ashobora kuba ari muri za Chicago Doing it now. Hey, bro. Baby. H wants you. H ngaragushaka H ngaramushaka umugore avayo Tell him I'm here. ubwire ko ndi hano He can come out. asohokeyo H, she'd like you to come out. H ngo sohoka aragushaka Helen. Did you come in here? Helen wakwinjira inagire ndakwinginze iki kigabo uri kukibona nk'ikinyamaswa ariko kikabwira ati ngiye aho kugira ngo hazagire umuntu wangiza igihugu cyanjye nzamwangiza yamukase intoki zose yamusugu ukata intoki yagiye kuramo n'inzara Yusuf, it's Thursday. Yusuf turi kuwa kane What will happen today? uyu mugabo ndagira ngo urebe metode bari gukoresha ariko bazi ikihebe we araza akababaza ikihebe ariko ntago abashaka kucyereka kakeneye nk'amakuru kiri buze kumuha ngo abari ukibazange si bisasu birihe cyane uya we aragutoteza ubundi akajya hamagara abandi akabura kuvugisha kugira ngo we uze kubona ko nta n'umutima agira mbega adakeneye no kuvugana nawe n'iby'igisasu kugira ngo uboneke atanabyitayeho cyane woboneka ari nk'igikoko muri umva Yusuf reba no mugore muri kuvugana ntago ari ngiri kukubaza You know anything about massage? Massage wabo yizira? Be very helpful. Massage yamufasha muri kano kanya. No, not for. Oya ntago ari ngiye ushaka massage. His neck. Ijosi rye byagubanye kubera ukuntu uburibwe bwinshi namuteye mukuramo inzara ngira nte. Genda umukorera ka massage ku rutugu kari bumufashe. Kubita uburibwe ijosi rikagubana. Turi cyebukuru kiri kureba. Turi cyebukuru kiri kureba kikanze. Mind if I play some music? Kirema kazi ki? Leta soka yugasani kanywa ibinini Please keep going. komeza umumasa baby Just in case. nawe bino binini nuza kubikenera ubiwe birafasha As deep as you can. He's blocking the. uyu mugabo komeza umufashe biraza kugabanya uburibwe uretse wihagarara komeza WFP no yikanze iki kigabo kiri hano korera massage. Some subjects can take it from a male. Bamwe na bamwe bakenera massage kuyikorerwa n'abagabo ariko yewe n'umugore buyimukore. Right down. I had a nurse who used to assist me. Nanjye cyane mfite umuforomokazi iyo nababazaga abantu bazaga akabakorera massage yari umuhanga. That's why I married her. Niyo mpamvu nashyingiranywe nawe. Tell you what happened to her family? Ese umugore wanjye yakubwiye ibyabaye kuri famiye ye? Of course she did. Yabikubwiye. She tells complete strangers something. Umugore wanjye ajya avuga ubuhamya bw'ibyamubaye akabibwira abantu atanazi ngiye mwumva biri kunsebye. Did he tell you the end of the story? Yakubwiye ko inkuru yarangiye se? When they took the village. Yakubwiye ko icyo giturage bakisubiza byagenze. Babagabo batatu barafashwe bamufashe ku ngufu. Wives and kids. Umugore wanjye uzi icyo yakoze yaragiye yica abagore n'abana babagabo bamwiciye umuryango bakamufata ku ngufu. Bose yarabishe. And just as our troops arrived, she killed them. Ubwo abasirikare bacu bahageraga n'ababagabo batatu bamufashe ku ngufu yisabica. Baramufunga, baramumpa ngo mukurikirane. Did I tell you our children were born prematurely? Yakubwiye ko abana bacu bavutse igihe kitageze Helen. So worried. Twari duhangayitse abana bacu bavutse amezi ataruzura. It's the most beautiful thing. Buriya kuvuka k'umwana nicyo kintu gitangaje cya mbere. And the tops of their heads start. Iyo umutwe umaze gusohokayo bona birenze ari byiza. It's as if God actually exists. How about you, Yusuf? Yusuf we bimeze bite? Were you there when your wife gave birth to Ali? Wari uhari ubwo umugore wawe yabyaraga? Agent Brody here would say yes because Agent Brody hano yavuga ngo yego kuko akeka kuri umupapa mwiza. Me? Jewe? I don't think you were anywhere. Ndatekereza ko umugore wabyara utari uri no hafi y'ibitaro. Nta mubyeyi ukurimo. Yes. That's what I want to see. Nibyo nashaka kubona atangiye kumwibutsa. Yatangira kurira kita yongera kamukubita igishinge. Cyongera uburibwe. Vugisha. Okay, I'll talk. Ndavuga. Umugabo yemeye kuvuga noneho.
I am now willing to make a statement of my terms. kuvuga ibyo nanjye nshaka mu nkorera iki kigoryi mu gikorera ibicubundi. This is a waste of time. Ibintu kwangiza igihe. In front of a camera, he gets. Ugiye kumushyira imbere ya kamera abaruhuka kugira ngo aze gukomeza ameze neza. Dore wa mugiye. At all, that's progress. Nimba yemeye kuvuga basi aro biri kugana. Deals with terrorists. N'ubundi Amerika nijye yumvikana n'ibyibe. Do it all the time. Oya ibyebe turumvikana buri gihe. Been tortured, will deny it. He'll say he wants a broadcast. We'll refuse it. He'll make crazy demands. We'll reject it. What's the goddamn point? Sir, we're recording. Turi ku recording. Babanje kumwambika neza gashati bigaragara ko nta n'umuntu wamukubise kuko ntago yabyemeye gukubita imfungwa. Mr. President. Mr. President wa Leta Zunze za Amerika. I am currently being held on. Ubu tuvugana nafunzwe nshinjwe iterabwoba. Iki? I am a Muslim. Ndi Umusiramu. Ndetse ndi n'umunyamerika w'umwizerwa. I love my wife. Nkunda umugore wanjye. I love my kids. Gakunda n'abana banjye. I love my country. Nkunda n'igihugu cyanjye pe cya Amerika. My capture, I have been tricked. Kuva nafungwa nafashwe neza rwose kuko n'ubundi arabizi kavuze ngo bamufashe nawe baramukubita. N'ubundi se ko yabari kuregera baregera ntacyo byatanga. Nukwitubeje nyine ariko ati president rwose abamfunze bamfashe neza. N'umusirikare abizi kuvuga ngo bagufashe nabi nta kintu byamumarira pe bamwihakana. Abagore biyubashye n'abagabo biyubashye rwose babasirikare nibo bamfunze bamfata neza kugeza uyu munsi bamfashe neza kumufata neza turabizi. Stalling. I do not require you to broadcast this. Ntabwo nifuza ko iyi video muzayereka abaturage. Dangerous. Kuko byaba ari ibintu bibi pe ntago ari byo nshaka. I've placed 3 bombs in 3. Nateze ibisasu bitatu mu miji ikomeye Leta Zunze za Amerika. Reveal their locations. Ndababwira aho ibyo bisasu biteze. The following. Namwe nimwemera President wa Leta Zunze za Amerika gutangaza itangazo isi yose karibona. First. Itangazo rya mbere President wa Amerika nshaka kubanza ugatangaza kugira ngo mbabwire ibisasu biri. Umva ibintu ari gusaba president agenda ahagarara imbere y'igihugu kwa kundi president ahagarara imbere y'igihugu agavuga ati ibi nibi bagatanga bameze nk'utanze itegeko nyine cyangwa se iteka. No further financial or military support. Hakongera gutera inkunga to puppet regimes and dictatorships. Yabi ya gisirikare n'iy'amafaranga ubutegetsi bw'igitugu. In any Islamic nation. Ndetse n'abayobozi bo mu bihugu bya Kisilamu. Icyakabiri mbasaba. All US forces will. Abasirikare bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu bihugu by'Abarabu cyangwa se bya Kisilamu mubakureyo. Amerika ibyo ntago yabyemera. Kuko ibihugu by'abasilamu hirya no hino ku isi Amerika ibyujujemo abasirikare amaze imyaka myinshi. Sinzi ko Amerika yapfa gukura abasirikare bayo. To accept a reasonable time frame for these demands. Ibyo nimara kubyemera. Mr. President, I know you want to bring our men and women. Mr. President, nawe ndabizi ko abasirikare n'abagore barwanira igihugu cyacu cya Amerika, abasirikare bari mu bihugu by'Abarabu wifuza ko bataha mu gihugu bakunda. Thank you. Murakoze nibyo nasabaga. And Allah bless America. Allah aho mugisha Amerika. Uyu ni umugabo uvuga ati ndi kurwanira idini ya Islam, ndi kurwanira Allah. Abanyamerika kuko bari muri biriya bihugu rega by'Abarabu bakora amafuti nawe menshi cyane nitwasiba kubivuga. Niyo mpamvu ari kuvuga ati mukure abasirikare banyu mu bihugu by'Abarabu aho bari. Ibi ni imikino ariko. We persuade him that we're willing to work toward his objectives. We can get the locations of the I know how a lone terrorist to dictate US. Urakeka leta ya Amerika yagendera ku mategeko yashyizweho n'ikibe nk'iki ngiki. Amerika cyangwa se igihugu cyose gifite polisi kigenderaho ntago ari ukiyebekeza kivuga ngo kuko negetse ngo ibintu bihinduke gutya bari ko bigenda. Icyo ntago igihugu cyaba kikiri igihugu. Broadcast. He didn't ask us to show it. Uyu mugabo ntago avuze ngo ibintu tubinyuze ahantu hose, nta nubwo avuze ngo tubyereke public. Yashaka tunegose. Are you out of? Ariko madawasaze. Release this to the public. He knows that we could never make a deal with him. He just wants to negotiate. Umugabo arashaka tunegose. Deal. His requests are reasonable. Ariko n'ubundi by'abasaba ni ibintu byumvikana. People will go along with them. Je numva ko n'ibintu ari gusaba abaturage ba Amerika nabo babyishimira. N'ubundi abaturage ba Amerika baravuga ati ariko zira ntambara mwirirwa mu Rwanda mu bihugu by'abandi mwavuye. Be damn sure they won't ever get to hear them. Well, maybe they should. What are you afraid of? He didn't ask us to do anything. He just asked the president to announce it. Uyu mugabo icyavuze abwiye president ngo agende yaganiriza abantu tutabara ubuzima bw'amamiliyoni y'abantu. We're running out of time. Dusigaranye amasaha 21. He's gathering his strength, bargaining for time. Uriya mugabo yagira ngo abayirira imbaraga. I may have to crank this up a notch or two. Mumbwire rero nimba uno mugabo mutari kumva ibyo mutari bukora iby'abasabye nkoresha imbaraga zose zishoboka nari nanze gukoresha kugira ngo aduhe amakuru. What's a notch or two? Ibyo izo mbaraga zidasanzwe ushaka gukoresha ni zero n'ushaka kumukoreshaho. Nari nabase. Getting
By torturing him. Ese kumubabaza wungukiramo iki? We've played right into his hands. Ntabwo tutagize ariko nta kintu yatubwiye. Call here. The call is this. Mwanzuro n'uyu. I'm not phoning upstairs to tell the ntabwo ngende buhamagare president kuko n'ubundi ntibyahinduka. Police policy ntabwo twahindura ibyo dukora mu burasirazuba bwo hagati ntibishoboka kuko ikibe kibisabye. Even figured out if the bombs are real. Tutaranamenya niba bira bisasa ari ibyanyabyo. Juriya mugabo wabona nani bisasu biharirega umuntu ari kubeshya uko bira bisasu no kubikora ubwabyo biragoye. Wabona nani bisasu afite ari kubeshya. Once we can assume that the current open protocols of interrogation continue until otherwise directed by Tisereri uyu mugabo nakomeza mubaza. You want me to go? Muri make murashaka ko nsubiramo indani nkuru tuntu twanye. Telling me to go on. Ariko mukamutari kubimbwira mweruye. Bazi nimba ibisasu bihari kubwira president ngaje kuvuga ibintu ngahindura ibintu nibisasu batazi nimba bihari. Yusuf, you could make a deal. Got these guys cold. Bano bagabura barakaje. In court they can't prosecute a man with no fingernails. Give us your accomplices. Bano bagabo ntabwo bakuzakujyana mu rukiko niba kujyana mu rukiko udafite inzara. With my kids. They'll negotiate. We n'abana bawe dushobora kunegosia tukaburiza muri Pakistan mugahungirayo. Give us the bombs. Tubwira hano hari bisasu. And you could tukure ku rugende. Want to be free. Uyu mugabo nagashaka kurekurwa re. Wants to be free. Arashaka kurekurwa. The US is screwed up all over the world. Uyu mugabo yumva ko leta zunze ubumwe za Amerika zangije isi yose. All freedom. Ibyo mwita kwishyura ukizana ni imana y'ibinyoma. Like mines. Uyu mugabo urabona njye atekereza nkanjye. He placed himself here. Uyu mugabo niwe watumye fatwa yizanye hano. Yarabizi ibyo tuzamukorera nitumufata. Tell me where the bombs. Gira ibisasu biri. The deal. Byibura tubashe kumvikana. Ibisasu explode if my turns are not. Ibisasu biri buturike ni mudakora ibyo mbasabye. N'abantu baraturika. You have to tell them that. Bibabwire Brody. Bibabwire. You really don't want to be here for this. Bada ibyo ngiye gukora wabusohotse ugiye kuko nago bisanzwe. Hari ibyo yafasha mucengeza mu gutwi, aseseka igipombo mu gutwi, apuriza ibintu mu gutwi. Apuriza ibintu mu gutwi nguriya mugabo ngo niwe washatse gufatwa yarabizi ko n'ubundi bazamutoteza yarabyiteguye. Stand there. Uriya mugabo ahagaze hari igihe kingana iki? Security told the cop. Minota 23. Speed it up, can you? Ihutishe turebe. Bari bafite ubari umugabo yagiye mu iduka muri mall ahagarara imbere ya kamera. He walks in. Uriya mugabo yinjiye mu iduka. Directly in front of a security. Ahagarara imbere ya kamera. There for 23. Iminota igera kuri 23 kugira ngo afatwe. Hey, they wanted to get caught. Bivuze ngo uyu mugabo yifuza ko tumufata. Even though he knew we could torture him. Kandi afatwe yarazi ko tuzamutoteza tuzamukubita tukamubabaza gutya. Prepared, that's what he. Yarabyiteguye niyo mpamvu bivuze ngo niteguye buri kimwe. Uyu mugabo yarabizi ko bazamufata. Niwe washatse ko bamufata. Uyu mugabo ari kutugira ibigori cye. The truck. That's loose circumstantial evidence at best. Uyu mugabo yakodesheje ikimodoka. Icyo kimodoka kiri hehe? Possesses nuclear material. Ikimodoka nicyo yatwayemo nuclear materials. He knows how to make those bombs look just right, doesn't he? He had the time, the means, the capability, the fun. Uyu mugabo yari afite ibintu byose, afite amafaranga, afite ibisasu, afite n'umwanya wo gukora ibyo bisasu. Waves a toy gun in the air and forces the cops to shooting. Suicide by police. How about torture by government? You're saying he wanted to get captured so we could torture him? Zengo uyu mugabo ashaka ko tumufata kugira ngo agaragaze icyo ashaka. And he could ask for anything, we'd have no way of finding out. Ushobora gusanga ari nibihuha nta gisasa afite rega nicyo kibazo dufite. Back in there. Subiramo indani. Subiramo indani umubazi. Tumenye nimba uyu yagarutse yanasanga hari za ponseze ziri guponsa umuntu. Va ponseze. Binawe yamaze kubyakira amenyo bari kuyaponsa. Uyu mugabo ajya ku menyo yawe akayaponsa akayaringaniza. Order to take over. Barambwiye ngo busotse. Okay, Alvarez. Sawa Alvarez tuwe dusotse. Alvarez ni umuyede we. Mugabo yambara utuna agafata ponseze na foreze akaza agaponsa amenyo yawe. Turi bikoresho babahagaze. Kibe kiri kurira. Ubu ndamuguhaye n'uwawe. Turashiza akazi karagwira. Uyu mugabo niko kaza akora nibyo yize superiyeri. Leta imuhamagara ku bantu nk'aba kandi ko kibyebe nk'ibi. We know Yusuf. Turabizi Yusuf. We know about the bombs. By'ibisasu turabizi. You're very skillful. Turabizi ko ufite n'ubwenge. You can fake a nuke in a video. Ushobora kubeshya igisasu ngo ni icyanya cyo muri video kandi kitanahari. Bira bisasu ni byanyabyo. Me one. Mpa kimwe basi. Come on. Mpa kimwe utwemeze ko ibisasu uvuga ari ibyanyabyo atari igihuha. Ushobora kuba warateze ibintu bya ruburika ubeshya ngo ari ibisasu nta nibihari. Ntabwo ari ngombwa ngo ibimenyetso. Nta muntu uri kukwizera abayobozi bose. Because they want your accomplices. What's she doing? But I don't even think they exist. Byebyo bisasu ntabwo nemera ko bihari. We need it in order to believe. Dukeneye ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bisasu ari ibyanyabyo. They'll give you what you want.
turaza kuguha icyo ushaka ariko abanje kutwereka ibisasa ari bya nyabyo uraza kwitwa intwari. Your wife will come back. Umugore wawe araza kugaruka. Your children will love you. Abana bawe bari buze kugukunda. You let yourself be captured. Kubera iki wemeye kufungwa. What they might do to you, and they did. Kandi waruzi ibyo bari bugukorera none dore bari kubigukorera. Can't you see that you've already won? Ese nagubona ko wamaze gutsinda. Proved that we are exactly the. Wagaragaje ko abanyamerika turi abantu babi koko kuko ibyo uri kutubwira ni ibintu bya nyabyo. Look what they did to you. Nebyo bagukoze. You are the bravest man I know. Niwe mugabo ufite umutima ukomeye ngiye nabonye pe uri kurwanira ibintu bizima. Ariko ubu byarangiye. There are no bombs, are there? Nta bisasu ufite sibyo warabeshyaga. No, that never worked. Nta bisasu byari bihari. No bombs. Koko narabeshyaga nta bisasu bihari. That's just for my wife. Nashakaga umugore wanjye gusa turashize. N'abana banjye. Please, there are no bombs. Nukuri nta bisasu bihari pe. You let him keep on. You could have told me at any time. Kuki utari wabimbwiye imbere se? I fucked up so bad. Nakoze amakosa menshi. My wife. Umugore wanjye. My religion. Idini ryanjye, igihugu cyanjye. I'm so sorry. Mbabarire. Nuclear material. None basi ufite ibikora ibisasu. Bombs are. Reka bira bisasu nta kintu kirimo imbere cyaturitse abantu n'ibintu biraho gusa. Kuki wakoze zira video? No, I don't want them to hear. Okay, mpamvu yimbwiye. Just whisper it in my ear. Nyongorera. Hari ibyo yamwongoreye umugore arandika. Ni gutya? Hari ibyo yamwongoreye. Ntongere gutuma bambabaza ndakwinginze. Ntongere gutuma bambabaza. Gusa hari ibyo amubwiye arabyandika. Ese azanira kandiko bano. Tabacho. It's a hoax. I knew it was a hoax. The man has been tortured. I was leading with my questioning. He would say just about anything right now. He's right, you know. We always knew it was only a 1% chance. Nabundi twari tubizi kara amahirwe nka rimwe kwijana ko bira bisasu nabyo abafite. Something was going to happen today. Ariko uyu mugabo yari yambwiye ngo hari ikintu kiri buze kuba uyu munsi. Nabyo tubyibuke. Yambwiye ngo uyu munsi hari ikintu kiri buze kuba kiri buze gutuma tumwumva. Nabyo tubyibuke. Na adresse abahaye. Bahise buriza abashinzwe umutekano. Bana bamanuka gutyo. Mu gihugu ukabona abasirikare bari guco birukanka utazi ngo bigenze gute. Kumbe hari igihe haba ari ikibazo gikomeye. Wa mugore n'abavuye n'uwa FBI. Be bahaye adresse. Azi kuri izo adresse ari bihari iki. Chakurigiriya sha. Special Agent Brody, this is Special Agent Brody. Special Agent Vincent. Not much. EOD is inside now. EOD ari mindani. Traps. Ariko reba hano ashobora kuba ari imitego. Na adresse kirakebe cyabahaye. Katwinjire. Yabwiye ngo nta bisasu byigeze bihaba nta nibihari. If this is a hoax, then we're all off the hook. No kuvuga ngo nimba ibingibi rero byari bihuha dushobora kuba dufite ibibazo byo kuba twaramuhohoteye. Barakubise bagakabye. Bageze hamwe avuga ko ari ibisasu ntabyo babona. Hand me the printout. Zana ibyo printinze. Hantu nyine hari amashahano hari hagiye hari ibisasu by'uyu mugabo. Hano byagaragaraga ko ariho hari hateretse igisasu. Has this area been cleared yet? Bara kintu giharize. Oh shit. Pierce. We have a possible location. Second floor. Dushobora kuba hano hantu hashobora kuba ari ikintu gihari nyamara. Send a team immediately. Ohereza ikipe itegurura ibisasu nona. God, this whole area could be booby trapped. Hano hantu hose hashobora kuba nyamara ari agatego kuriya mugabo. Stay there. Mugumaho. Baby. Hari icyo tubonye ku rusenge. Icyo bonye hejuru y'inzu. Bavuye base barebe. Vince. Hejuru rusenge ari ifoto ya cya kihebe. He wants us up here. Yashaka ko tuza hano hejuru ya mugabo. Kubera ikifuza ko tuza hano hejuru nk'abashinzwe umutekano. Fanda vayo. Abo ni foto y'ikihebe hano. The hell is this? Kinigi. Wiyikoraho. Akiyikoraho ifoto. Rabe. Amataje yaraturitse hakurya.
agikora ku foto y'ikihebe taje isijya hasi Nyagasani igisasu cyo mu bwoko bwa C4 turikije inyubako mu mujyi hagati downtown Nyagasani dore inkomere turabarokotse abapfuye imirambo ni myinshi Nyagasani bari bazi ko ari imikino bakomeje kubwira ikebe ngo ni igihe nacyo kigero kirabwira ngo nta bisasu bihari none reba ibyo kibakoze umugore yaje ababaye kino kebe yari yakivuganye yavuga ati nimugihohotere iriya nyana yimuka yaje ari kurira yari yakize yavuga ngo ntari bimureke kugitoteza none yiboneye iby'ibyihebe bikora nawe gute wakora ibintu nka biriya gute wabikora si washakaga ikimenyetso ko hari ibisasu bihari nanjye nari nkeneye kubanza nkabarangaza nduhuke mugende nduhuke shopping mall yose urayiturikije pana buno bwa alimentazi ubusanga ari ikitaje kinini kirimo ibicuruzwa byinshi cyane abantu bagera kuri 53 barapfuye God loves them. nta kibazo ngo Imana irabakunda bapfiriye Imana Give them 53 bodies. uturikije abantu 53 umugore kure y'icuma wangaga ko bahohotera kino kigabo natangira kukibaga ibisasu biri mbaga gorera mubaga cyangwa ndi gihugu cyanjye ranyumva ni dini ryanjye ndarikunda mu gihe dini ryanjye mwe muri cira impamvu ndaro nuko nashakaga kuba ndi hano njye watumye mfatwa kuko ntago ndi ikigwari nahisemo gura n'abanzi banjye amaso ku yandi wabonye munyita umugizi wa nabi ngo ndumwicaye mwebwe muri iki abanyamerika uragira ngo kuko nishe abantu bagera kuri 50 ndire abantu 50 batume ndi abo bantu 50 mwe mubica buri munsi leta ya Amerika mubica mu bihugu by'abarabu kandi kuko nibyo ibaza abantu leta ya Amerika yagiye ituma bapfa muri za Iraq na hehe. This is not about me. Nagari byerekeranye nanjye ntabwo ari byerekeranye nawe. As you fail, you have no authority. Bimenye ko nta buyobozi wowe ufite hano we nta bushobozi mfiteho. Ubuyobozi buhari nagari ubwawe. Tugenderaho. You are a cancer. Leta ya Amerika ni urabona ko ndiza ndwara ziza zikangiza ibiribwa muri iyo ndwara ndetse muri kanseri. How did you feel, Brody? Muri kumva bimeze bite Brody? Ukabo yisha abantu 53 kandi karaga sasa turikije kisha abantu 53 ntugire ngo kari muri bya bisasu bitatu biri muri ya migi minini. Ibyo bisasu bindi bakiri kumubaza nibyo kwica abantu amamiliyoni. Karakari nka kamawonesho. Umugore yarumiye yaje yumiwe. Yajya kavuga ngo ibyebe nimukabihohotere ni hari utangira kuvuga ati none mushake mu bihohotere. Ibiki bijya mbere Helen. Do you want me to take? Icyo cyuma nkigufashe. Arumiwe. Uzi kugira umuntu muwengo mu burenganzira bwo kabona we yisha abantu 53 sha. Ni witubona ko umuntu nta burenganzira kwiriye. Zamuwe nawe ukazishyira ku ruhande. Usarabwira ati nubwo nishe bari abantu mwebwe leta Amerika mu bica buri munsi mu bihugu by'abarabu. Boss, you got a parking ticket in Dallas. Uyu mugabo tubonye itike y'imodoka ye ko yaparitse muri Dallas. House. They found a bomb. Hari warehouse tubonye. It's nuclear and may contain 4. Hari gisasu ngo bahabonye cyane yaparitse imodoka. Set to detonate Friday at noon. Kandi icyo gisasu ngo kigomba guturika kuwa gatanu ni mugoroba. We're lucky, but there's less than 3 hours left. Ushaka ko dusigaranye igihe kitari kinini pe. No chance to find the abantu benshi bashobora kuza kubipfiramo. You should come in. Umva yataye umutwe. State. Yasaze. The state is being tortured to death. Younger age. Umva nago tuvuga kira kibi. H yasaze. Wa mugabo H ngarasaze. Turi nguyu. Bundi niba bashaka ko bakura mu nzira bakamubuza. Uyu mugabo yasaze. Yaje kumureba. None uyasaze. Arakora iki? Yavuze ngo mwaretse ngakora ubushobozi bwanjye bwose. Not crack. Uriya mugabo ashobora kutaza kutubwira ibisasu biri. Uravuga iki? You might not crack. Uriya mugabo ashobora kutaza kutubwira ibisasu biri. Hasigaye amasaha make. Look, 10 million people are about to abantu bagera kuri miliyoni 10 baraza gupfa. Urakora akazi cyane ugakora. Ukabarahaguruka. Na ubwo buramwishe. Abantu bagera kuri miliyoni 10 bashobora gupfa. Ubwo ni nko kuvuga ngo u Rwanda rwose muri rusange rurapfuye kuko turi miliyoni 14 ubwo urumva. If you tell me to stop. Nimumbwira guhagarara, ndahagarara kumubaza. I'll stop. Ndahagarara pe. Arabwira n'umugore. Nkomeze cyangwa ndekere. Arabaza n'umugore. Numbwira kurekera gutoteza uriya muntu ndarekera. Kurikije ibyo wiboneye.
yaraka yaravuze ati noneho bigeze mureke nkoresha ubushobozi bwanjye bwose. Ese ubushobozi bwe nubuhe bundi bwose ku buryo no mugabo agirirwa icyizere na leta bakavuga ati no ushobora gukanga icyebe kikaduha amakuru. Yinjiye hano rebe ikihebe kiramusekera ambonye se bro twe turategu yarikiribye rarakara. Yego Brody, they got Jahan Young. Jahan Young bamuzanye umugore w'icyebe baramuzanya ha umugore w'icyebe araje do umugore bamuzanye w'icyebe abana banje bari hehe ndashaka kubabona bana uyu mugore w'icyebe bararinzwe wimbwira gutuza ndashaka abana banje Please take a seat and we'll talk about Madamu Young icara hasi until you let me see my nta kintu mvugana n'abana abana banje serious trouble. wa mugore uri mu bibazo Be charged with supporting baraza kugushinja gushyigikira iterabwoba cooperate with us. utemera gukorana natwe none Life sentence. uziko wakatirwa burundu gushyigikira nyine umurumva umugabo wawe ni icyebe ari kumara abantu wewe uri gushaka kumwishira ntutanga amakuru uzi icyo gihe bagushinja nyine akagambane nawe ufukatirwa burundu. Children will be put abana bawe bazarirwa muri oruferi ntuzigera ubasha no kongera kubabona. Get the fuck down. Cara hasi wa mujinga we. You know. Tubwire cyose. Matter, please. Banguka tukubwire. Fayo. Refilm. Witonze. Her in there with uriya mugore muzane tumushyire umugabo. Is that ace in the hole? Uriya mugore niyo karita tugiye gukinisha. Now get some answers. So we have an interrogation. Uri budufashe kubona ibibazo. Where the bombs are. We don't have time. Umva ntabwo no mugore azaye ibisasu binagaro turi bwifashe ku kibe. Take her in. Hagiye dufite zana uriya mugore tumwereke umugabo w'ahantu ari. We gotta do it now. Kandi tubikore none biraza guca intege umugabo abone ko umugore we abagabo bafite ukuntu bakunda abagore babo. Azana umugore we. Gore yumiwe durahano bamuzanye. Ugiye kunkorera ibiki? What kind of animals are you? Uri nyamaswa nyabaki. Make it heated. He's a liar. He's never. Wabonye kasete umugabo wawe wabonye ko ari ikiye bari kubeshya nta bisansi mfite. Abagore baba bazi ko abagabo babo barengana kubera umusore aza kugutereta yigize akana keza. Niyo mpamvu ubwira umugore umugabo we ni igisamba ari bagahakana. I never knew anything about this. Kibi byose nabyo narinzi. Tell us something. Kiri cyo tubwira Jahan. Umugore bamuzanye hano ngo bamwereke umugabo we wenda umugabo biraza kumuca intege. Kubona umugore bamuzana akabona kugiye kwica abantu. Umugabo arebye abona umugore w'imbere ye. What have you done to him? Mwamukoze ikisheri wanjye. You beat. Mwangurube. For your sake and ours. Umva Jahan kubgawe. I want you to ask him. Tubariza umugabo wawe ibisasu biri. Barabwira umugore. Yusuf? Bwira umugabo we ngo Yusufu. Please tell me where the bombs are. Mbwira ibisasu wabiteze. Nikugiye kubwira umugabo wawe. Bivuge Yusufu. Where are the bombs? Ibisasu biri hehe? I think she still loves you, Yusuf. Yusufu uyu mugore aracyagukunda. Wants to save you. Arashaka kugutabara. Tell him. Mubwire. Tell him you love him. Bwira umugabo we ko umukunda. Mubwire. I love you, Yusuf. Ndagukunda Yusufu. Ibisasu biri. What you wanted, Yusuf. Wa mugabo we ibi sibyo washakaga. You wanted. Ibi nibyo washakaga ngo washakaga umugore wawe n'abana sibyo washakaga. So now I'm gonna cut some little pieces off. Ikanze ngukate. Okay, we ntago ndi bugukate. Ngiye gutangira kubaga umugore wawe. Umva cya kigabo. Umva filime ukuntu iri kugenda ifata indi shusho. Vikigabo. I'm gonna no. cut some little pieces. Ngiye gutangira kugenda nkata umugore wawe gato mukata gatoki mukata izuru mukata ugutwi. Oya yabyo byo ntago bikora ntago wakata umugore w'abandi. H, you can't do this. Please stop. Ntago bino yabikora. Please, I'm an American citizen. Umva ndi umuturage ndi umwene gihugu wa Amerika. Ziba. Let you do this. Ntago twatuma ubikora umugore ntago abagwa. Now you're all working against me? Mutangiye kurwanya. You want to know where the bombs are or not? Murashaka kumenya aho ibisasu biteze cyane ngo mushaka kwamenya. It's mine. Jewe nizo nshingano zanjye kugira ngo mbahe aho ibisasu biri. Leta Amerika bayamubwiye ngo ukora igishoboka cyose wabaga umuntu wabigenza ute icyo dushaka kumenya twebwe akazi tuguhaye no kumenya ibisasu biri bitaza kwica amamiliyoni y'abantu niko kazi k'uyu mugabo. You want me to win or you want him? Urashaka nsinda cyangwa ikibe gitsinda? Shira icyuma hasi. Choice, you want him to win. Okay, murashaka ikibe gitsinda. So fucking selfish. Mwese muri kunda. Not about you. Ibirega ntago ari byerekeranye namwe. This is war. Iyi ni intambara. This is sex. Intambara ibamo ibitambo. Intambara ibamo ibitambo. Take her back. Umugore mumusohore. Ayita wumva gico siwe. Ayita
yica imbere y'ikihebe. Nta gihe dufite yahise yica umugore w'ikihebe imbere y'ikihebe. Nta gihe dufite imbere y'ikihebe. Ikihebe kiri kureba umugore wacu aramwishe. Yavuze ngo biriya byebe ntabwo bijya bigira gushidikanya, birizeye iyo bigiye kwica abantu, biba byizeye ko bigiye kubica. Atari ko twebwe abayobozi turahuzagurika, tuba dufite makaro kuvuga ngo yango ngo kwita twica umuntu wapi, ibyo adashaka arashaka ibyo bibona ko nta mikino ngo bafite. Yisha umuntu yaje anaza kurira, nawe ntabwo ababikunze iyo yisha umuntu kuriya. Arabizi kuri mugore wenda arengana ariko nyine byose abikoze mu rwego rwo kugira ngo arebe ko yatabara igihugu. Abantu barenga 10,000,000. Nawe ntabwo ababyishimiye, rega niko kazi yigiye. Nawe biramubabaza akazi akora, ariko nyine ni ugukorera igihugu. Government officials in each city are currently abayobozi bakomeye mu gihugu bari kugenda muri ya migi dukeka ikomeye, bari kugenda babahisha ahantu n'imiryango yabo. Natwe imiryango yacu bayitwaye bagiye kuyihisha. Wumvishije ariko abayobozi b'Amerika, abayobozi nyine bahita bafata imiryango yabo n'abandi bayobozi bakomeye bakajya kubahisha ahantu ibisasu binaturitse mu mujyi bo ku buryo bitabasha kubageraho n'imiryango yabo. Ariko abaye gupanika, ibihuha biri gukwirakwira ahantu hose ko abayobozi dutangiye guhisha abacu. We need you to finish this. Turagira ngo kano kazu karangize, nabagiye kujya kwihisha. Kano kazi karangize. Kuba yisha umugore w'ikihebe we arababwira ati biri mu bigize akazi kanje. Abayobozi b'hejuru bagasinya ati komeza akazi nimba ari nabandi wakwica ntari. Komeza akazi. Baramwemera ngo nakomeza akazi. Akazi aragakomeza terero. Urebe filime. Mugabo yitavayo. Niwe ntabwo yishimiye kwica umuntu kuriya, ariko nukugira ngo atabare. Bega kino kihebe cyumirwe. Bosohotse. Bumiwe. Ibi byose biri mu bigize akazi k'uyu mugabo. Ya nukabone ibihugu bihagaze hari abantu bashinzwe kurwanya iterabwoba bakoresheje uburyo bwose. Chebe kikanda. Uraza gupfa uyu munsi, niyo magambo yabwiye ikihebe. Ikebe hari igihe ubuzinguriye ikebe ugahura n'urundi rwebe rukurenze. Nibyo abindi bavuga ngo ubundi ushaka kutibwa urindisha igisambu. Ikebe bakizaniye undi mugabo wihebye kera. Urabizi ko uyu munsi uri buze gupfa. Twembi turabizi. Ntabwo bari bumagarike. Sinisha umugore wawe, urabona batangaruye. Urabona ko nta limite. Nisha umugore wawe, leta irangaruye. Urabona ko nta burenganzira na bumwe ufite. Niyo magambo yabwiye ikebe ati ntago bari kumagarika, urabona ko nta limite mfite. Ubundi ikebe nk'iki ngo abagomba ngoma mugomba kugitera ubwo amukereka ko nta limite. Uko ibyo byinshi biziko ngo abayobozi bagira limite, ngo imiryango mpuzamahanga izabatubaza, ngo iki n'iki, bigatuma bakora ibyo bashaka bavuga ati n'ikihano gikomeye baduha no kudufunga tugakomeza ubuzima, bigatuma birara. Hari igihe ngombwa ko iterabwoba urirwanya, none n'abariteraga nabo kabatera ubwoba, bakahita bicara bakiga bakabona ko atari mu byihebe. Mugabo ntabwo aba yishimye. Mugabo yaje hano arakora iki? What are you doing? Ugiye gukora ibiki? He needs a little break. Akeneye kuruhuka gato. We have no time. Nta gihe dufite ariko. What do you think I should do, Heller? Urakeka ngiye gukora icyerere? But bitch, what do you want me to say? Uragira ngo mvuge icyo wanya nayimbwa? Just do what you have to do. Kora icyo ukwiye gukora. Niyo magambo yamubwiye. None n'umugore yatangiye kumushyigira ati kora icyo ukwiye gukora. What I have to do, Agent Brody, is uzi icyo ngiye gukora Brody? Urakizi? Unthinkable. Icyo ngiye gukora ni naryo zina rya filime Unthinkable. Ati icyo ngiye gukora ni ikintu utatekereza ko gikorwa. Ni ikintu giteye ubwoba. Bunzanira abana b'iki kihebe. Mama we! Mugore arikanga. Ije umugore abwiye ngo kora icyo ukwiye gukora, avuga ati munzanira n'abana b'ikihebe ngwereke icyo mbakorera. Children, I'll give you the Mumma abana b'iki kihebe mbaho ibisubizo byaho ibisasu biri. Ntabwo twabyemera. Just let him see them. Let him see them. Oya ntabwo abana ndi bubica, ariko kira kihebe nikimbonana n'abana kuko cyabonye ukuntu nisha umugore wacu kiraza kugira ubwoba kigira ngo nabo ndabica. Oya. Niyo napfa ntabwo nabyemera. No. Abana. Get it, do you? We ntabwo byumva. Those children. Barabana ntabwo uri babaza. Yes. Urakeka nabagirira nabi. Yoke niba ukeka ko nabica na kira kihebe rero ubwo kiri gukeka ko nabica kuko cyabonye nica umugore wacu, ubwo nyine biraza kugitera ubwoba kitubwira aho ibisasu biri n'ikimbona n'abana bacu. Leading up to this. Ibi byose ni hano byaganishaga. Look,
All you have to do is bring them in. Cyo mugiye gukora munzira abana bakira kibe mubashyire mu cyumba mbe ndi kumwe n'abo bana ntago ndi ubababaza. Harm them. Ntago ndi ubagirire nabi. He has to believe icyo nshaka nuko ikibe kizera nkuko namwe mufite ubwoba ngo bari abana nabica na kira kibe kiraza gutinya kivuge ngo abana bacu ndabica uko cyabonye ukuntu nica n'inzira karengane. Ibyo biratuma kitubwiraho ibisasu biri. Sawa tubikore. Barabana nubababaza ndakwica. Agent Brody. Sawa Agent Brody. All that from an explosion first. Kibazo uri kuvuga ngo uranyica ariko ushobora gusanga ibisasu by'ikebe biduturikije twese tukanapfa. Yesu Kristo. Yuko babona nabo bari mu mujyi urimo ibisasu. Umugabo ari hano. Icyo yakoze ni iki? We uraza wigira ikebe ku bantu ngushaka kumara abantu. Baguhuza n'ikindi kihebe noneho ukahita umenya ko muri ibintu by'ubwihebe bidakora. Uyu mugabo niyo mpamvu leta y'Amerika imubitse imukunda. Bazanye abana b'ikihebe utwana duto utumarayika twatwana tuba tutazi ikintu na kimwe. Utwana duto tuba tutazi ngo papa akora iki. Ready, Yusuf? Uriteguye Yusuf? Be safe. This is the end. Iri ni ryo herezo hano bigiye kurangirira. I do to you can make you talk. Nabonye ko weho nta kintu nagukorera cyatuma uvugaho ibisasu biri. He. Bw'iyo mpamvu barabanza baramwereka. Yararebye ubwebe buhita bumushiramo. Yararebye ubwebe buhita bumushiramo. Umuntu twana twe dutonya turi kukurira. Reba bari abana. Aren't you proud of them? Ntago tewe ishema n'abana bawe. Urabona atari beza. Warakujije sha. None ukuntu ufite utwana tweza. Wibica. Mwituma bikora. Mwumvisha ibyebe biba bizi ko leta igira impuhwe. Mwituma bica abana ni inzira karengane. Ariko cyo kigashaka kwica inzira karengane z'abandi. Mwituma bica abana. Yusufu tubwire. Umugabo yitaco we narugo bashaka gutindana n'iki cyebe ahita agenda arakinga kuko bari kumwe n'abana. Uriya muginga mwimusigana n'abana itazimya n'amatara. Ayitazimya n'amatara ari kumwe n'abana. Turashize. Icyebe ubwebe bwagishizemo kireba. Umugabo acana twadutara twakaza yitafata abana uveyo. Ubwebe bwamushizemo. Okay, muri niyo ko nateze igisasu. Duhaderese. Abana banje manze mubambura uriya mugabo. Duhaderese. Umva 701 West 83 seconds. Stop him now. Muhagarike. Los Angeles no nateze igisasu. 18:50 Sentinela. Igaraje riri munsi yaho niho nateze ibisasu. Ono umujyi wa kabiri. Uyu n'undi mujyi wa gatatu. Umugabo ari kubana. Uriya mugabo muhagarike atanyicira abana. Umugabo wari kubana ari kuzirika. Tubwire kiri gisasu cya gatatu. Ikiri gisasu kiri Dallas. 15:33 Smith. Bahita bahamagara babwira abashinzwe umutekano bajya gutugurira ibisasu. Ufa mutubwire nimba ibisasu biriyo. Arabeshya. The bomb we already found in Dallas, he gave the right address. How long before you verify the others? Haradubura igihe kingana iki kugira ngo mubanze mumenye ko ibyo bisasu bire cyabidari. Iminota 20 twaba tumenyaho ibisasu byose biri. Urumva leta nimba New York iri kure bahita babwira polisi bari muri New York cyangwa abashinzwe umutekano New York iminota 20 bagezeho hantu igisasu bavuze ngo kiri bakagitegura n'ahandi n'imigi yose. 20 minutes. Iminota 20. 20 minutes with them then. Okay, ndagumana n'aba bana iminota 20 mo hano imbere. We will assume that the current methods of interrogation will continue. Kandi ndakomeza abana nabo mbahati ibibazo nyine mbatoteza kugira ngo iyo minota 20 ibisasu biboneke nye batoteza. As directed by a higher authority. Keretse ubuyobozi bwo hejuru nibumagarika Nyagasani. Uno mugabo ni umusazi. Ngo iyo minota 20 yuko bageraho ibisasu biri ngo bamenye ko bihari babitegurure. Bano bana ngiye kuba mbakubita mbatohote bya bindi nyine yakoreraga papa wabo. Mbe mbatoteza mugiye mpaka itegeko riturutse hejuru rimagarika ubwo ni kwa president. Uno mugabo ntago yabakomeje. This operation is terminated. Iyo operation yarangiye. You respect my work. Mwese nago mwubaha akazi kanjye. Understand? Mwese nta nubwo mwumva icyo nkora. Keretse mumaze kubona umusaruro. That's the rule. Yagasani yikingiranye. Duty to continue. Izi ni inshingano zajya gukomeza kano kazajya kubana. Children, innocent. Abana ni inzira karengane. I know innocent children. Aba bana be nagari inzira karengane. Abana b'icyo kibe nagari inzira karengane. And weak to carry out his own plan. Umuginga ni umunyantege nke ndetse arikunda ku buryo yumvaga yaturitse abana b'abandi ariko abonye abana barahahamuka. No, I don't think so. Je n'amakuru abahaye nago nyizeye. No, stop it. Muhagarike. Yes, sir.
There's more, isn't there? Oya mubanze mubaze icyo cyebe hari ikindi gisasu atababwiye aho kiri. Nta kindi gisasu gihari. I can do this. Yewe urakeka nakwizera ko ibisasu yateze ari bitatu gusa hari ikindi gisasu cya kane. He believes it. Faith is not enough. He has to know it. Umva uyu mugabo agomba kubanza akamenya ko akizera ko abana be nabica atarabyizera ko wabica ati nagakwiye kubyizera gusa kwiye no kubimenya ko abana be nabica. Arabizi. It's not enough. Okay no kumenya ko abana be nabica nago bihagije. He has to see it. Ndashaka bibona ndi kwica abana babone ko bishoboka ibyo bintu by'ubwiye bajye bashaka kandi babijyana. Bajya kwica abana babandi bamenye ko nababo twabica. Batangira gukura ibyuma ngo yica abana. Ngo ariko ari kuvuga ngo kira kibe gifite andi hantu cyahishe igisasu. Nyagasani ushinzwe umutekano bavayo. Urabi bamena urugi. Stand down. Stand down. Umugabo barakubita yaragiye kwica abana. Mubwiye ati misiyo yarangiye ariko arashaka kwica abana we buretse uyu mukubita uyu ni umukozi wa leta bakoreye igihugu akazi. Get them out of here! Bahita basura abana. Cesar, you understand me? Nobody! Aba bana ntihagire umuntu babonamo basora hano nicyo cyaba ari ikirego gufata abana batonya mukabajyana muri toca. You knew he could do. Wari ubizi ko biriya yabikora. Kids lined up for him! Crazy! Ntabwo nari mbizi ko ari umusazi. Mugabo avayo. Umukozi wa leta kandi ubwo agomba guhembwa akanafatwa neza. Dore ukuntu bamureba abasirikare babonye ikiyebe ntabwo bari bazi ko leta y'Amerika nayo yigirira ikiyebe cyayikoresha ku bindi byebe. Man over there. Uriya mugabo yishe abanyamerika 53 hari harimo abagore n'abana ariko muri kundeba nk'aho ari ngiye mugome we mukamugira nk'aho ntari biryo we cece kwa musazi muri sekibi ngiye ndi sekibi uriya wishe abantu 53 we ntabwo ari sekibi nimwe mutetesha ibyihe Shinari mutunze n'imbunda Yusuf urabyumvishije ni wowe utsinze kabisa bose ubu bari ku ruhande rwawe je banyanze. You don't even have to tell them about the fourth. No, nta nubwo bakeneye kumenya igisasu cya kane wagiteze. Yusufu yatangiye filime avuga ngo yateze ibisasu bitatu. Ariko no mugabo wari kuvuga ati yari ikindi gisasu cya kane. Ati Yusufu bano basirikare bose ntabwo bashaka kubabwira igisasu cya kane kiri. What do you mean? Uravuga iki? Don't you know him by now? Ntabwo murabimenya. Plan this every step. Uyu mugabo byose rero biteguye. What if he couldn't hold out? Yarabizi ko ashobora kuza tukamutoteza amakuru akagira akayavuga. Gotta do is give us the 3 bombs. Mpamvu yavuze ati yari yateguye avuga ati niba noteza ibisasu bitatu nzababwira aho biri. Ariko nibikiri cya kane. I remember 15 Ndibuka bavuga ngo ibisasu bikora bira bisasu bya kirimbuzi mbare materials zikora bisasu bya kirimbuzi ngo zapimaga hagati y'amapound 15 na 18. Siko mwavuze? Can't you fucking count? Ese ntabwo muzi kubara? 4.5 times 3 kane n'igice is 13. Ubwo ni 13 times 4. Ukubye kane byaba 18 kane n'igice ukubye. Give you 3 guesses what he. Bivuze ngo hari izo materials zikora ibisasu ugiye upima amapound yagiye akora buri gisasu. Bivuze ngo hari izi andi mapound ya nuclear materials atari kuboneka ahantu ari. Bivuze ngo hari igisasu cya kane ntabwo mwizi mibare nikari kubabwira. Ask him. Mumubaze. Another bomb. Nanjye ndacyakora ikindi gisasu koko. Always another. Iteka ibyebe nk'ibi bifite ikindi gisasu byahishe niyo mpamvu nashaka kugumana abana bacu ntabakana paka kavuga n'igisasu cya kane aho kiri. Tell you about the mall bomb. Ese igisasu cyari cyo muri ya mall kimwe cyaturikisha abantu 53 hari icyo yarigeze avuga muri bya bisasu bitatu yavuze yateze. Agent Brody. There's a fourth bomb. Mubimenye ko ari igisasu cya kane atababwiye aho kiri kandi cyakwica abantu benshi cyane. Bivuze ngo gishobora kwica abantu bagera kuri miliyoni nk'ebyiri cyangwa 3. Kids back in here. Urabizi barabana bikebe mu bagarure hano. Mu bagarure tubarase. Abana b'ibyebe mu bagarure. Can't do this. Ntabwo twabikora umva umukobwa. There is a 1%. Uyu mugabo ni umusazi. Just said so. We have no evidence. Nta kimenyetso gihari cy'uko igisasu cya kane gihe arumva umugore ngaramugira umusazi. It will be all right? You'll get the children. Mugarure bari abana b'ikebe tubagirire. With them this time, how far can I go? Just do the job. We kora akazi wasabye kandi bari kumubuza kugakora. Reka bagarura abana nabo bakanje. Okay. You go out there and drag in here. Genda bari gukururana bari abana ubagarure hano. Ubajyanemo hari ubazirike mbone kuza mbakandi. Kuko mbona ari we muntu hano ushaka kungira umusazi mu kazi nigiye. Yaba Alvarez yaba Chari yaba nabandi bose barakijyaho. Wowe kubera iki ngewe? Because if you can do it then anybody can. Kubera ko nimba ushobora kubikora n'undi wese rero byahita bigaragara ko yabikora.
nyine byaba bigaragara ko mbega ari ngo ushaka kwereka n'umukobwa ngo bihite bikwereka ko nanjye meze nkawe mbega ntago ari njye uri kubyikora bino nkora mba ndi kubikorera igihugu mu yandi magambo ko ntacyo tutakora n'abana wabica babiri kugira ngo utabare miliyoni 10 z'abantu nicyo ndibo nshatse kukwereka ko nimba mbikora mukanyita umusazi nawe waba umusazi utabara igihugu nta gihe dufite cy'imikino njye ntabwo ndi gukina imikino nyine ubufasha bwawe hari igisasu cya 4 no unambwire ngo bari abana genda ubakande 2 kids against thousands of ours umva barana abana babiri ku bihumbi by'ibihumbagiza by'abana bacu bashobora kwicwa n'ibyo bisasu banza umbwire ko akazi nkora ari nta kibazo kirimo umva twe turi ibiremwa muntu ntabwo turi inyamaswa nk'uyu mugabo n'igisasu niba kinari gishaka igiturike njye ntabwo naza n'abo bana bivuze ngo akazi nkora ndikiyebe nanjye mwe ntimwagakora byari ibyo Yesu azanahambura ikihebe ngo nyine mukireke gitahe nimba mbabwira ngo gifite hari igisasu cya 4 nimubyemere ntabwo bari bukujyana mu rukiko kubera nanzara ufite mureke yitahire rero ikihebe cy'abandi genda babwira ngo hari igisasu cya 4 mukangira umusazi mureke ikihebe cyitahire ubwo akazi nkora ntabwo mugashima akazi ntabwo kararangira What you gonna do, shoot me? Ngiye kundasa Who's gonna do your dirty work for you, huh? Ninde suzongera kubakorera akazi kabi kari ngiye mu amufite mu gakoresha We have your children. Nawe abana bawe twabafata ariko Understand? Uranyumva? Just get back to it. We mutuze Chebe Kimwambura imbunda No, don't shoot him, don't! Mwimurasa If he dies, Mwimurasa Yusuf, put the gun down! Yusuf ushyira imbunda hasi uyu mugabo yabwiye atera igisasu cya 4 nyamara abaza amapaundi Everything's gonna be okay. byose biraza kumera sawa please look after me. ndakwinginze uzite ku bana banjye uzabarere ahita yituritse ubwonko uzite ku bana banjye ahise yituritse ubwonko mwagiye mureka nkakora akazi kariko nigiye muba mwampamagariye niko wababwira gusa ibisasu 3 yavuze aho biri icyakane n'uri kukivuga nimba cyane nimba kidahari Let's just hope. Reka twizere We'll know soon enough. Babidatinze turaza kumenya nimba igisasu cya 4 cyari cya kidari nimba cyari kirabaturikana kuko byari byiza gukora nawe agent Brody byari byiza gukorana nawe we naga byita ko yari yaje mu bugome nakazi buriya yari ari gutabara igihugu ntamenya ibisasu 3 birisi byari kwica amamiliyoni y'abantu tabaye abantu benshi It's never happened. They never existed. Younger. Misiyo y'ibyabereye hano ntago yigeze ibaho iki cyebe nikigeze kigera aha n'abarabana ntibigeze bagera hari misiyo zitageze imenyekana ko zibazo guhagarika terabwoba nubona metode bakoresha ngo bahagarike iryo terabwoba n'abari abana twinjije hano tukabahohotera ni ntago bigeze bagera hano ntazagira hano namwe bivugwa izo ni misiyo upfana nakubwiye ngo hari byinshi bikorwa kugira ngo ubona abantu benshi batapfuye ubona iterabwoba ritabaye hirya no hino ku isi dore utwana ngutu gore rebyo utwana n'utuziranenge yaradufasha utumenge kutwirerera kuko uyu mugore n'ubundi nta muryango yagiraga kuba umwana papa wari ikiyebe ntago bivuze ngo umwana nawe ni ikiyebe cyangwa ngo akwiye kubizira oya icyaha ni gatoza umuntu abazwa ibyo yakoze abantu rero bameze gutyo ngo turebera abana n'abana b'ikiyebe bakahita babanga gore yazanye abana hano yo bidatinze aho ibisasu bavuze ngo biri batangiye guhamagarana ku byombo bose bagenda ibyo bisasu babitegurure katurure ikebe gipfuye kivuze ibisasu biri ariko gitangira filime cyo cyavuga ko ari ibisasu 3 sinkeka ko haba hari ikindi gisasu cya 4 uriya mugabo wundi wakivugaga mwita H Freeze
abana b'inzobere mu gutegurura ibisasu b'abana baba barabyize neza upfa kubabwira ngo igisasu kiri hari abana b'inzobere baba ari abahanga cyane azana akamashini ke ahita atereka imbere y'igisasu direct akandakana kariya nk'uri ku ndege nk'uko nanjye hano muri studio mba nkandakana kariya ugira ngo ndi mu ndege igisasu mu masegonda umwana wamaze kugitegurura ngo tumeze neza igisasu turagiteguriye cyari cyo cyanyuma ibisasu kari bitatu barabiteguruye ibisasu kari bitatu barabiteguruye byari kwica abantu bagera mu mamiliyoni 10 gusa nanone aho bateguruye igisasu barakwereka kamera yakomeje guhindukira ikomeza guhindukira hari hari igisasu iza n'inyuma hano y'igikuta ureba filime witonze kamera iza inyuma y'igikuta mama we harimo ikindi gisasu cya gisasu cya kane umugabo yababwiraga gisigaje amasegonda 7 ngo giturike 5 4 3 2 harahiye ubwo kishe nka miliyoni nk'ebyiri byibura cyangwa 2 n'igice na filime yacu nuko igenze umugabo yari yababwiye banga kumwumva twasize igisasu kibaturikanye yari yababwiye ati mureke ngora akazi kanjye hano no wahita wibariza tese koko ntibari kumwemerera kica bari abana cyangwa akabakanda kugeza igisasu tumenyeho kiri kindi kugira ngo abantu amamiliyoni badapfa cyangwa ibyo bakoze nibyo byo kumubuza kugirira nabi bari abana ibyo rero nibyo bituma ubutabayita bamuhamagara mu kazi ati none yaba abana yaba famiye y'ikihebe yose yice yimare cyayikande A1 n'abaturanyi b'ikihebe Imana ibaho umugisha